every kid is ready for the Love FM Christmas Kids Party. It's the official Christmas party for my kitty boys and girls. That's where we play, make new friends, and have fun after long days in school. We will sing, dance, jump, bounce, run, and do all kinds of things while we win loads of prizes. Remember, there will be bouncy castles, swimming pools, electric trains, trampolines, and many more. And guess what? There's a big surprise. Santa Claus will be there to give us lots of sweet gifts. 25th and the 26th of December at the Ratchui Park, Kumasi. Rate is a cool 10 Ghana cedis. Parents, it's Christmas, so let's give the kids a good treat by bringing them to the Love FM Christmas Kids Party. The Christmas Kids Party is brought to you by a superstation, Love 99.5 FM. Yes! Every kid is ready for the Love FM. Na me give video ko kakra na me di crew no ma no mo hwe obi kuta number 55 that am na boy we about 12 o'clock me me adwuma me be we adwuma that me no be 55 no Gina was I am say sanity na anwumre krampo e po adwuma 3 o'clock we na like kra no obi to so be 40 something e wiase mu nsem doso ni nyina ye nsem a esisi wo wiase ni ekoso wa fiefie mu mantem mu nsori mu nkrom aman mu nsem bebre na esisi na ekoso bompa Sarah said 2020 there we are mobile na onye boafo onye mfiri musuo ni Nsem Bible say mo mpaye na man konso hwem said da so beto ye make house aye nsha no 4.5 FM ewiase no Nsem dwumade na aduro so no said ewunim no na edwada ka say Monday ni enso aka say dwada Monday edition hosting by your man Evangelist Michael Entry Condemn One aka Atiatia for him nipe wo wiase nyina Atiatia for nyina me na me dinkai don rich na to so me no oye me secretary ye the petition kese e komana na man for cassette Atiatia for ye nia bre papa 2020 wo wunim pa na wanu be Everybody go via ka hu ono ya financial secretary ya ono sike be gidi akọ be hweso na sembesi ayi stratas ni atras sembebre no ofia me ka se na no ofia da wotin se me ko so ha na no di yi na ene ye to aso de amamafo bisa se NTA no kure abusuani nyina wa ha ene me ka wo se eye prophet Joseph Mensa akwapa no kwafo enso ofia ha Israel burger ono ne burger no nya US ono Israel burger ono osu adwuma ona broni fita eche na adwuma de bompa yesira no owa bewe ne mani nyina ama yese so abusuemu nipa bebrebe yare na de na ekoso de na asie o ma ye boni bi ana maame no ana papa no omu bi na ye bone obi na nke kope sika no odo nko e na ada ne hyebre ne saa de na asi obi na atonto ya de ama wo mu ana abusua ne hyebre ne nkrabia ne te saa krabia mu nsam doso ebe hwem se sa na tie di mo ebe ma wo trafidie no ne fe hunua ka chense ya transe me ka so obeba ewo Facebook eye Nsra 104.5 Nsra 104.5 ubenya ye Facebook afei eye YouTube no so eye Nsra TV Nsra TV and after Spiritus TV and also live I'll be bibia kama enyama nyina abema na afei nkunimdie kase pa to aso firi se de radio aka no aka matrasi na matrasi nti se de me hira onyama me nsa betimi de ahwe no eno no TV no so no Facebook no ye Nsra 104.5 and after Spiritus TV no de decoder no so amount de so obenye ho saa na YouTube no so ye Nsra TV ni me nsa bra na afei ye nko ya biatum se nipa bebre na ahase omguso me ka wo se yatrasi nipa bebre na ebo amadwumade na koso Don Rich Eddie Echo Facebook on one the Echo Spiritus TV so na the Echo Facebook so and afi YouTube no nwa producer ina na Kofi J Bema nana eje ni efre no aboafo anasa bedwafo eye ogoro ejaman so ogoro the honorable that dey so about honorable ogoro otrim owi afo be hu sa kosi boafo kosi awon fenso tim dendenden nyasem keto akra nyina de adwenkyere beba madwumade atima koso kama because a prophet Joseph Mensa enso ofia ona pamfo nyina wa hide hwemu no bebro na bibia atuma ye kama na onso atimi akonim everybody so na mo gwa filling station na ye chiaw rafo no guso a ekoso se to coupon no woto petrol na mo coupon no na wo scratch na otie ye na se ka na da so awadi bomode na phone echire mo ho na to ofu nyina na mo gwa filling station e wo maxima haya na mo everybody so na adwuma ye phone nyina Barbara Cynthia mo bu petrol nyina na mo no ye ya na mrefi ali wo hobi na fe just say mu erade chese mu nyina erade nyam kese pa ye kɔ ya kodi nkomo ntentem so na bibia tuma ye fine
Radisha munyana tinanamo radisha na doye kese obe enu ofia ha nanamo niama nanamo asesade abe fia ha pa be chenyankane mubrofo no yentumi nkanse de mama efika yen pick up no emma nananya minshao me ba Abigail wo abuakwa ofrimanso nsia na ono mame osan mo frani nyina mo se mo so mo share life abi awrade nyo kese wate yenu abe me mo akwa ba patcho yeah what to say Pacho Yankopan. Pacho Udin, any baby, I'll cast free. Pacho, a flame Charles Bedu. Free, Pacho me free, Agona Bedomas. Bedumasi. And I know fear that you know transfer Hameboa. Pacho, you didn't come over Bree. Pacho, and shall say, then and I see then and I too. In Sha, at year 4 in I ready. Yanko. Pacho, Massamo and I to me, I'm the bar, a bedam on the side. Many a bar with Dimechi. A friend to San Abima. Now, one kind, or your hairdresser, madam. The one also by Fadi would dinner cheek, Edin a coy. As I be Fadi would do on switchy, Edin a coy, I know no more yet a juma. Ain't he a woman, the Obefan or D can ever fan no. A two quite coy South Africa. A coy juma, and now also by Fadi would dinner chino, Edin a coy. To a dinner coy a bear say, a fipper pepe, ena, near Obefan, Ketuano. Oyale o honom na ofre na oboya mane na odene ba Ghana to odene ba ya kon ya de no a enko e ba na ya se ekọ ba na se enko ase enko na ja ono nso free South Africa e ba ye se oba behwe no ono nso ba ya obedi na otwe pepe na team ono nso yale ne kun ne yale corona na fi mienu a eka ho nso a omo e wo ho no mo sa ni pa na ni nyina afira yi papa ba ko maame ba ko menkwa me ne papa afi mienu a aka no so yale na te asi wo mo so oba ba ko be ma ba ko a oka wo mo ho no so yale na te asi ni so a yare corona ama me maame atonton ne niema nyina ne na japade ya chese ye do ma nante saa ma se yale ne nkontina ye hu ba bia yale ne fira e baaye me so na metatie enhyira pa ena me yese me de ba beto enhyirafo anim na wo mo adahoma na je wo mo aye enhwehwemu amaye ba bia yale ne fira e baaye ana se firi abusuam se nso wo ma na se bi wo ma kwaye wo mbi na ebia ate afom so a obinim ana me de beda enhyira se wo ma da wo mo enhwehwem ma me na yehu na nkora no ho nto mo nti nkora no ayadesa ntina ma mi tu ana mo ba aha no mo nkora na yare sentina ma ni tu ana mo e ba ha abusuafo mpacho yenua Charles na wo gire mu ma ne nua ma ene mema yare etima abo wo nipa makoma ensa ene wo fi obema ne ka hompo 9 ene wo nyina yare ekumba ko de dinkai na me ensa nso akira wo nso den na na busuafo no nyina wo fi ha se be ye na ebehu de eko ene de ekontintine tam chuku mai na ensam de ebi wo ho ne nsem pa ewo ho ne na ebe mo de nso ne awurawura ni nyina mu ama otimi nya ho nte ase ama bibia tumi aye kama de ama Charles omo yare no ebi wo fi ha na ipa chai Oban emanu mienu na be ma no ba be ma no de wa ma oso no de kan be si wa ye de ne ba no oso no de ne ho ato no wanya na yalesa enti wo ma nkeka no gidigidi nti wa wo be so no mo no obi prawo ache se me hwese na no wo si ye na mensumini ai ahoden ana me yese na meja wo no timi enipa do se na yare wo fie ho miensa ena yare sisi a wo fie ho emanu mienu de omo ofia ha ne o mo na wo ha no okay ti be ma no ne ni ha mpacho etiefo e be ko Facebook nti bomodin na bra ho na be hwe ma ni munyamfo bi a yare abomodin atie dura won ene e be ko Facebook to de bomodin na bra Facebook ho na YouTube nso ho afa Spiritus TV nso ye live na wa be hwe oni so ade yare nye yare ni muguase yare eye ni kuase obi benya woni firi yare na amama nkamasem eno nso efiri yade ayen sawa no 4.5 osomfo wade nyina evangelist Michael Entwi condemn majedwa medide toto asoro nya e de bro Charles
ana mo be na mo tua fa yare hu a enkoye me ahodo be say na mo ne tu ana mo ama yakọ Asaman hospital amo mama yenuro dia mo ma no mo a mu ana ese ne ko mu ana esa ejina mu a sa ko mampon ifiri ama chese ya nante ya ma fe de yenhu ya le no ba bia ifira e ba he mfinhia se ni na be se mfie mienu ni we ni fira South Africa na ba ne be se mfie mienu ni ya ono kra de se ya ni sinsin ohu ana ohwe wani mu sa o kasa na hokora ohu de woka ono ote ho no kuma no obeba etifo no ahwefo no ba Facebook ebeso omo ba ebo ano ne na bewuram na chese obi atimi ahwe ne bi yenhwa de emfie be ye eseini na unua panyin no start se wo fa unua no ma no edo ma konkran mo makosu adwuma started brebe on de be emfie num ni mfie be enum ni na obefom ko na ono watin kan dada na no ono wo enkran dada mfie be se na ono watran kan awia be master ansa na o start se wo twene mi amakọ yenya that picture na ma ya hwefo na etiefo because omo pese omo hu omo nya details kakra about e no ehọ na adeni starting o tran kan di mfie dodo be se sa na o starting ebro mfie du atana more than 10 years pacho ya ono a ewo ne nkura ewo ne shop wasini fie kura ewo nkran ayi amasaman pacho waware me pacho o ware min kan say o ware o wale to ono wo ma wawo ba ko pe oyo oba o ba ko pe sama me na afiri mu no meboa pacho enyo ono na afiri mu me ba ne de afiri mu ko no na edi na chi de odi ne owo enkana na chi no ya obefa no ekoye no ya ono otu kwa akọ na buru chire no ono na anya ne ba bi koro no nti sama me na ono ko establish wa Accra so adwuma ye master obefa enu nya no wo hin sisi pacho ono ne ono ne dinkai ono na edi kan wa haya ono de o se kokọ no pacho an pacho wo mfie be say ipacho be 37 years on the dimechi on say den nyini bia ma chiri ba no watima tanka su adwuma awia ye master o si dan won kan ho pacho an ni kunu ho sisi ana woni na jaware woni na jai awale omo ware mfie dodo se mpacho be ma na woni ne wo ne ba ayin oba no ne first born no wa angu biem to wonde woni ayi be ma no etena na ache ana omu jai ye enti firi ho no onwale biem otimi kasa all right sebia obetre mu na yetoto na no obetumi akasa all right ana ho ana ate afa so sia mum de ne kasa na mum emma ubisa na sema na wo hwe wani misa na wo yesa enti se ne kasa na de yenya ne kasa one be ma ne ware ya nkasa na ekoye se mpratwe one ne te ho na anyinse bae one ne te ho na anyinse ebae to amaye ne ho ade be ma ne fi kru beso ipacho be ma ne fi ekudum ho agona bedemase ohun be ma ne tran ansa na wo be konkran akosu adwuma no na se na wo konkran wie ansa na akire ohun be ma ne na bobra ohun be ma ne tran ewo ekudum ho enen tran ma nyinse ne bai ansa na wo kura wie ansa na wo be ko enkran no one na wo wie na ba ku wie na ansa na wo konkran akwa ne bra ntine ba panyin no wo mfiese ne pacho ne ba panyin no momu die unhu crowd there for ni from over mfiese around ma obitimanya be 22 years ya na 20 ne ba no pacho ne ba ne kora nso awo ono nso awo ne ba no nso kora bewo wosi maami wo mfie be aduasa ensia for now just about 16 years mo baby no ya o ntem wo wa wo miensa kora ono no ba no ono ne ba na be wo miensa just maami wo ne na for miensa pacho nti eba san onware biem one sa be man wo ne baba ko no konkran ko bo bra abesi so yare nya onwo biem kan onwo na chibiem onware biem o wale biem ema be man so ebeye ne ho ade kora ofie na be man enso wo amano ne ebeye ne ho ade na wo ne te hwa enti enaka kra ni be se bosumi ensia ni ena be man me de na me wayi atebubu ehwe na me ye adwuma ena me ma me fle me se be man edinsa ne nsa abase ontimi nwale oba ne biem enti no waja ne enti no isi no waba bisumu no ena me se ada yante ena o se a ono de ontimi nka emu asem
and I'm saying, me bear fear, and so me baby says, I just say, and correct, not bear man, and so I'm a nabusian for dinner, a baby soon when I say, or no, a giant, to say, whatever no dear. Who bear my be or no, Mr. Charles, our running in our giant in so on the same. We say, Mamma say, na bear man, charge bear now, the boy in your barn, say. Ebia ana bone be na ni aba ne ya be ma ne hunu ye ntia wo so nwale no bi ma wo ba be ja no no eno so me ma me antimi anka nkire me so ma ante ho asem bia biem o ma me wa me pa cho me ma me wa ha ye be pese ne ma me be twetwe nkomo kakra because bi hunu yare na se ba bia ntina ma me nunu ne ma wurawura ne ma hwe se bia obi nim ba bia susai sabi wo de bode hono befa nsuto brechi ebia ne na bribi so de meche no no fa kofi jima na bu ne be sa ansa na abo akote pomponi ni obepam trosa no yi ba bi ode ne dua ba dai Ewiase bibi nsikwa ye pese ane abro wadi nkomo don rich mama me ntra se na ye hwa de sisi a ye pese ye hu ba bi de nema ebeto so Eso ko ba go ko iskana. Aha, mi ko tu mile domo. E kasa monwa o se ye mwe. O ko sikana ma ko ni. Mi ko ma mi ni. We iska. Aha. O de anya me ba fie wa. Bonia, me na mi nyebi. Onya me asemunti, ena bi e masachiro. Yesu benti, mo ma yasachiro. Bonia, me na mi nyebi. Ye mo da papa. Onya me asemunti ena de masachira mama me saso ina mi yedie onya masachira Yesu bati mi de masachira to the Angels Dominion International Church adodo na bo me mra ne se akwapa no kwafo no menie Prophet Joseph Mensa me na me de Bible mu hwehwem Ghana ha me na me de hwehwem Bible aye de hwehwem no me na me de ba Ghana ha e kan okre ma obi left and right eduma yesa wo ye be ma na ne be wala na ye kunu ana se e ye wo gede ne oba na ne be wala ni na oba ye be kire Prophet Joseph Mensa eduma sam na enko yi betumi aye obi kura wa na hu bi ha no na busuam ana hu bi nti nyoma ma ne nkoso oba Bible no be hwe ni na ma wo awu asem na ayo problem me ka chiro pray wo Ghana ana wo approach me na awu asem ayo dadwene a wote menka asere unni problem wa wo ho afru kunu ana se firi wo unni problem jise de wo problem won se jise bia wo mu nsa wo twabla se wo twabla te se bia wo membu mi se sisia de mintumi nsa enya oba sima membu mi se bia ne fine ana ye yiwa wo de ato atwe ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awa se mo ni problem wo sa nyama de sisia de Prophet Joseph Mensa me cancel nyoma bebre mu oba Prophet me na mitumi de dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mitumi ma ne wo Prophet Joseph Mensa me was akwan no obi wo ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na afri be ma na ni na wo ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensa Kumasi krom ha me wetimetim tebo mbola junction etimetim tebo mbola junction Prophet Joseph me nko na me de Bible ye hwehwem so bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de hwehwem de baaye me de akwa Adom TV sa so bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi ya me ye dwuma da le benada ko a Accra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawda na me menda nkoko de ya Trado Salvation School onso me ye dwuma the friends kwesi adanko a hwe akira be ye ni o ye ne fe na akira be yi Psalm 91 enyi mo do okron ba ko
we will cast some 91 goes to 7 times. Put the best ready idea was missing. What does run upon you, men upon you? Now you'll be so when the bonny and I be you out your fan trial and I got it. When I should be you or was my back on one was and we a favor oil, we need the other say, well, we are Juma, will be one crater, some I anything. Sour you will be sure. What need problem be again? Some 23, what can we do 7 times? And also the slab say I was in Siana de Cacre Nsem, what they are slow when you know some case die. We need problem be again. For Prophet Joseph means some telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 604122 0504. Yes, every kid is ready for the Love FM Christmas Kids Party. It's the official Christmas party for my kitty boys and girls. That's where we Nhyira fan. Yede radiase yakwaba ahano ayesese ni brabanti be se de nema tutu yi nyame ado yenya prophet de na chese obebo dwuma ne nti na chese wose vuvu mu ntentem ana kwanya bam nema ne kwan otimi de babo no kwafo hwem mi hu se de na ekoso ankasa wo se abusu ni because yete na wodi ano ode se abusu ba ko nipa 9 ba ko wu mi nsanka chese enhunya yenye wona sebiu asomdwe bebefi edi enko na ekoso Ewiase mu Nsem edoso eno na eguso ide ma yepase ne maame a wo mmofra no edi nkomo kakra ti afi na Facebook no eye Nhyira 104.5 na afi YouTube no so ye Nhyira TV na afi Spiritus TV bra na afi ne maame ni nko wi a mmofra no wa ha ma no wa ha ono so ye no mu ebedi nkomo kakra hwese on betuma kasa kakra bi ama ye ne a na ya hwe de ekoso se bibi ne twa wo ni so ana bibi sa maame ye mo kwa ba ojo kasagu afidie na ye de esi wani munum wa kasagu afidie na odo ani hweme na wakabodo ano ko fidie nim o ho te sei fa to nyanko fa dom yo ba cho din de sei ya friend Mary Pokua Mary anasa akosua Pokua Krobeso fa to bedumase aguna bedumase esa friend akosua sama se odin ya miensa fa to eno sama o mane nkwala emi ensan nyina ifa to an na de ofiri mu no nso ye wankasa koba ono nso ye me ankasa mba ma asemo ato no ano den yura Nhyira ye ne yabusuafo ya hwefo ne atiefo adwene hu fifia da no abesi ne ye dwena mpanifo se ye hwehwehwa na agyae na asa behwe ye enyu kutukuo ne de kura nso ahyem nti ase ni asem ni na epese wankasa wo bai wo haidi wo boy kakra ma unnim bibi a efa mo fre yale ho firi wona wo se firi wawariem firi mo fre ni nyim ebesi ne de pa na wonim se betumi de sa ha wi abre mo fre yentio adaroma pato hura damu Nhyirafo okay sede be ya nyankopon be gira mo acha mama bo me anasa mo ahwehwem amma hu die firi bae fisan kola me wo mo no we de ne papa nko nso na to me maso nko me de bratitin kola isa miura me no anta chirawa me to be se me no ado adwuma ma ye no eso ansa no masama do ekua ya mno kola ipenye bibia di ma yesa kakra ena anti sana ide ene ono so no obo ame pa ne me ntechre we esun be mu we wo mu nyina ne we kura na okọ oru hu bi ma yan sa miura na kola ode ko fa furo no ko school kura o gina form 2 sa ne kanumbo form 2 pacho ena okofa nyinsa nso kra ya me ofa ba Gobo mo pe so amani a wote e je me fa wo mo ni enkola aboni se me se yo fa mate eni paso hinya enam
akodai take a crack and oh yeah we are no so akọ wo ba ena kura ko oba bi na enra ne kura ko nya accident binti akodai miura enwa ne takolai enyin san ye mi am de ka crack me ofaba mentimi kan be me den bia so entim pa ya na me bose nyankopo be ya kolai ye firimu oyi ni film so oba tete onu a wote wi ateti akola ya nti wo ya nu amu teti akola an be 3 years no ana o ya sante me le me nware bi mu enti me konkran no koyi o mwa ni asma se wo kon se so ama de obeto ho no be hu do baba beto nkran ho no wo be hu nam sma fra me ben na ma ka kire no waba ene oba sa ben prensa no se antise se de me mabiem nam se de wa nyame beye ne de wakoma so nyame be ka kire wo no ene ye nka sa cha ko le sa ko ye enti wo ko ye di be men fan se be afia na sabusu mensia ena mi urabi ense obema kola na kusu adwuma na msi yo mi urani e de nyame den do ase na nka nyam san ka me yonso mi nibi ente dana se fede mi ura akola yesu adwuma e wo su adwuma wi eye e pon ho e da ase ena obefa wonua ya wodi na kire anama o wama oba fa agiri no de ko ye Odena kwa ya no so ko kire na djuma no ama wono so epon ho e won nsem opon ho won nsem no ena wo wa wono so ya djuma na kakra enti dia meti ansam be ya frem se ante me ko South Africa na me se yo me de nyame ase e bra tin show so ma me wono ne bo ma me nya kola edi nkomo sere enti ani ba ayi ana wonu de o chare na na man de o di ben fie num ana wo ba fa we o ba fa fie mansan o ba fa mansan ye mansan de o ko ya fe ana wo sa etwa text man ba se anti yare na no di minti min ko ni enti womra Ghana na musumbi miwa oba ye yedina ko doctor kwa sadi ya geti anati ya men chadi ya nchire so we no ba ene na kakra be safe ena na mano so ba ye akola dem bondi kura na mi so brade ama ba ye oba ya ni na awotwe oba brada Mire no frère me santi ma bedro enti bomodi ambra me so ba no pa ahmache no miensa na me wakra enen ne dam paso menen ne din komo unian ko djuma menen no afede e be ka be 3 days amana otwe no e branda no waba oba ye no afede de be ya na se anti sister na wo mun famin ko doctor na mi sa de ama o se ante me yare o me yare na se na na ma de eno nu obi a hoya kama se na o yare e wa paja na ni hwe me se mi na mi sa ampa na oni apani e se ante ampa na na ma na ni aye gni hu na so sa ta mo bedru na onya se ofri obrichire wo bedru ai bedru ye no na wonya se na edi be se enfance ebe na wotwe ba ko na bosome ana bia oh na wotwe ba ko pepe o ba benada ena o frɛ me ni ye kura ni ye nji emuntu o frɛ me no
and I'm so a better text to Agrana, and to know me and son, no cry. And to one young quite must say, ya, but none of one said them. Edda, me tampa is on so that's be, oh, the dinkomo, now me dear meno, if you say a woman, me mammy and cry na kuma dear wedding at it. Well, over one man, minimum who I say, I can't say, minimum, sir, and see what auntie, me the worker, me the as soon as sick, as soon as the maker, as soon as the maker, Oboni Pabam and Sanding, so more than a cat, I was South Africa. Now, face a crater every war, Sacrata and dear, or called Doctor Naba or Bar. What the mammy? Now, the East cow South Africa into what the baby names you ama. And Pamela, the Amati answer, and first of power, more than a call Doctor B. Doctor Cassaving, one the car dinner call, the Yabby, no sudden call for the toss me and Santa 7. And to that 7, Hono, Eddie, we call an say friend and make offer. Oh, every day. Men are not me. When you be Adam for a rather me, I'm soon, Papa. No, so that for a war, where the mammy die, and I'm see your mirror. No, die. You'll be no, be so me die, Auntie die. We are there near one time, maybe, see you. You are fair, dear Baba, and say, I call you, we near a year, yeah. And why, yeah, the Atiasi win so. Woo, Yana, Muye, Yen, a D say. If I told woo, Yano, and Casamun Pono, woo, Yanan Casam, Casamun, and was a fridge moon. Man sign ne dear barcane. And a man son, a one antepenny so dear by. A demand some mansan a penny on. If I told the by a demand some penny. Okay. And the Basano, Mira. Now, yam that dream be I think what a madden I say. Hey, you're ready. Then so bear now to me. Maton for you everywhere, jammy. Or more cause so at the Albany until Raddy Jimmy. My chile. My thing, you know, me do this on my tongue. Coco, my tongue. And the Baba is half a dear. The man sentiment one a bam Debbie. And she asked me, Tiepa, me change papa, then I'm saying I made me wallet and I and I'm telling the back. Inti mama mpacho ye hwe ba ko no uye no me fa se ni wo ni mu no ana ba ko no so yare no so ebebo no so ai enti when the yare no face South Africa hono de baaye enti me fa so no de yare no fi hono baaye ena ma ba ko no so baaye hono ba be wu enti wono no wie no ena me mfa ne se we no a ono nso ye fe ne se do wa hai ono nso yare ni mu ni wo ni mu na yare no ye den ono nso be kan ena de otoso me eye no nso ye fe se be ma no nso de be ma no de me wura en de nkata kire kra ne se eno de sanyamia kata na futuo so atimi me Sanya sa na anu ya wande ofin nkran ba ya nchere anti stanai ono ena hwe school wantwa e be se hu be ma no se yare no no so nya ya edi se we ba ko no nya ena we be hwe no no so be wi ena we yare ni wo no mu so nya be ma no de ni bo so me miensa sa na be se me hu enti ni bo so me miensa
eto to aso mama ususu se de pa na kofa yare wi ni we abetu fie house mira minim unimu bibia ya bedamo no unimu bibia ka cho da bi mama unimu bibia hwe ntem adawro mamo na mo behwehwem ama me me hu ba bia yare no efrefre se na no akwada ofre nkra ba no ti anteme ko me ba pa na kakra bi se ye yi na ba enam si yo na me ko no makodi pa kakra pesika kakra mama kasa afedi akwala iko ba ya mi wura ya ono so yare no akura no atatiasi be ma no so nam ti da bi me de ba ba dam mama be ma woni ne wo mo fre o mo we o hefa o kwaye mo pristia oni me ma dodo se ne wo ma no me ne me ma miensa Nhyira FM. e de bentia pani papa mko ada na ware an wo jai sa ada roma me ware asa ware ne nya mi wura wade enye enye sesai pani papa ya wunya be ma no se bi papa ware ana asa nye ne enye sesai pani papa no ko school enam ne ni nsen yekima no jina sai o ko secondary school a wo bewi na on so ko school ana be ba to de me ko school ena pento anam gina Peter na pento atwa me kotwa no mponi ana wan ko bium ati mintin ena ajam sasabro no ene sasa di wachi ebe ma prophet Joseph mensa hwe abrabo mama because ene ehun nsem no sikro no enye kwada pento atwa wo Peter atiti wuntirim mintin ti wan ko school bium free obesi ne man ti ko school bium ena me ko enso a asem na hwe honso asama asem na yemsini me pento atwa wo ma wo na de wi nam gina Peter man ti ko school bium na dia besini mu wa na wonye ye emu ha aha me de ka no me ofa be fa me ko tranta krade ansa okay mate atam na me sha o ma wo mu nyina na omdodo ye sei e ma me wo mu nyina no sem de dia maye aka dia sem timi de kan ne ye dia ene we na yan kono ene bedu no ono so wo akra ono so wawo ka kire no odi we ye kyin kra wawo nto mo nyina aka mo mba omdodo ye sei edu okay nyamisha why are there pa for high in 104.5 Ewiase mu Nsem Monday edition hosting by your man evangelist Michael Entry aka Massacre producer Ekofia J Sanadon Rich edi eko Facebook live in 104.5 YouTube no so Nhyira TV afi Spiritus TV be live kwasibo afo ha German so ogoro ha prophet Joseph Mensa kwapa no kwafo so ha ye be konhwehwemu ebi bi atwa ye fine Nsem akoso ne no ano odin ye o se ewura mu ne efire yene eden na asi mami abrabom ama Nsem awere ho ne Nsem akesese etoto mami ye pese ye hwe na ye hu de ye be ye enema afa na menum se de tie bia no awurade be ma ye muaye na wodi nkunimdie nso emema ye because asem no eya papa se enipa be transasi so na ema obewo mo yare tochum sa enipa be se nine ba ko afrim yensa aka nso ye je wo nso anye na je se de no ye be hwem sesi na ehu se de nema esiko abaya no wa ha ye be se bomodin na etime ne di nkomo ye be se kasa na be ba kakra na ye nti ye nhwe na ye mfa no entra rich ye mfa abaya no entra se Facebook for no person mu hu abaya no ye mfa no entra so no mu hu ne kakra Ghana, Pat, shout out to everybody. I'm coming there. Making Hotel 24th. I'm coming to support on that for Pemuka, the baby and the fire. Chance, you know, that film. I didn't say, Waba. No, sorry, Waba. You're making Hotel 24th. I will be say, Ja, Ubetibu, Pat, you see me? Ghana, Pat, shout out to everybody. I'm coming there. Making Hotel 24th. I'm coming to support on that for Pemuka, the baby and the fire. Chance, you know, that film. I didn't say, Waba. No, sorry, Waba. You're making Hotel 24th. I will be say, Ja, Ubetibu, Pat, you see me?
Ghana. Yes, every kid is ready for the Love FM Christmas Kids Party. It's the official Christmas party for my kitty boys and girls. That's where we play, make new friends, and have fun after long days in school. We will sing, dance, jump, bounce, run, and do all kinds of things while we win loads of prizes. Remember, there will be bouncy castles, swimming pools, electric trains, trampolines, and many more. And guess what? There's a big surprise. Santa Claus will be there to give us lots of sweet gifts. 25th and the 26th of December at the Ratchui Park, Kumasi. Rate is a cool 10 Ghana cedis. Parents, it's Christmas, so let's give the kids a good treat by bringing them to the Love FM Christmas Kids Party. The Christmas Kids Party is brought to you by a superstation, Love 99.5 FM. To the Angels Dominion International Church, I do not bomb and I say Aquapan or Quafon, many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a Bible Mushim, Ghana, Hamina Medishim, Bible, I had the Shisham, Minam de Bagana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumaya Sawoye, Bemana and the Bewan and the Yukuno. And I said, we didn't know a banana in the Bewan. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam name could ye be to Nyaye, who be crowd one behind when the Bushim. And now whom been to your mamma and Cosso. Who buy a Bible and bear feeling now my own. I was some now problem here. Make catch your print. We were who Ghana and now approach me now was some eye or diagram. What Tim and can't say. Only problem wow. A flu kuno and I say flu. Only problem. Just said the old problem one said, just say be a woman, sir. Work traveler. So work traveler to say be a woman booming says, see there. Mean to me, son, and your bicycle, mean booming said, be when they're fine. And now you are what they are to attract. But so I would hear that you know, traveler. I was a money problem one. Sanya man, this is the Prophet Joseph Mensa, may cancel no more baby. Oh, bah, Prophet, Minam to me, dear, grow candiba. Ma will be a doctor say, won't will be him. Will be a dear crown, Minam to me, my Prophet Joseph Mensa, who was our crying. Obuha now was some problem on in Ukunu, who will come near Bearman and now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensa, Kumasi Krum, waiting at him, Taboo Bola Junction. Estimating Taboo Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana with the Bible, Umuso be ye be a Yami. Men who shall do TV from 2016, when I'm at the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, sir, Umuso be ye a copy, photocopy. Kumasi amiye juma da na benada kwa Accra mi wa Masama Stadium Junction Jarvis honde miye juma yawo da na memenda nkokko de Trado Salvation School onso miye juma the friends kwesi ada kwa re akira be ye ni o we mi friend akira be yi Psalm 91 eni mo do okron ba ko we will can Psalm 91 go to 7 times we dey obesere ya dey was me say what the Srana Pani men a panel. Now you be so when the Bonnie and I be ya or the infant trial and I got when I be you or was my back on was and we a favor oil, we need the answer say, well, we are Juma, will be one crater, some eye and a day. Not sour you will be sure. What need problem be again? Some 23, what can we 7 times? And also the Sra say, I was in Siana de Nsem. What they are slow when you know some case die. We need problem be again. For Prophet Joseph Mensa, telephone number 055 Nshabodo December 27th. Yes, sir, will be Pia. So, na do Kakredi Obenyano, on Farmer Meboa, near Farmer Yanka, na yam from my 1 hour be. And on a Yakupo Beshwa or the Bishop. Obi Pia, na wo Banswa, man for Bibia, here to Akon and Emra, the baby papa, our would be Mauba. And as I will Nana, and as will be a man de Abonebra, and I will also the action of Christmas. Won't you mean 5 months for Medis our fra in Shaft or Beba, no man can swabachi, like a crabin piano, and they are caught names where they are coboa, mobroa for almost so over the beer. Nipa any beer, no almost say 1 hour will be. The best will be beer or fair net. So 1 round from now, Mamma Boy in Shabodo, Oba in Sha and Opa Yanimra, Nipa or Beji. Near their tour, said they must made their bar no pay. Also, far their bra, I am Frankie Camum, now I am Frank Share, Apple for 27 December, Major Madiano,
eba so fi ne koka 27 ye twa obi a e wo Nhyira FM na me nhyam Presented by Love FM, Nsem FM, Rochi Entertainment, and Execution Entertainment. Yo, Sacrum, we're gonna go back. We're gonna go way back. It's on and happening inside McLean Hotel, December 24, 2019. Paimuka 20 presents a Ruffle. Wait! Samiri's on the bill. I'm losing myself. Boys on the bill. The lyricist Flo Kingstone. And the florist Aquabwa. Oh, we got Joey B on the bill. Kofi beat the opponent. Kofi Inti, Kojon Cancer, Guru, Tic Tac, and Fifi Sela. Side lover, strong man. Patapauka 20 is lit. Paimuka! Rates advanced 40 Ghana cities, and at the gate 50 Ghana cities for singles, 70 Ghana cities for couples, VIP 80 Ghana cities only. Paimuka 20 is partnered by Atum TV and Joy Prime. Paimuka 20 is sponsored by Atu Ginger Master, Paralogo Betes, Logi Travel and Talk, GT Bank, Tabia Herbal Mixtures. Paimuka. For inquiry on Paimuka 20, please call 0547 606 162 or 0542 545 947. Paimuka. Presented by Love FM, Nsem FM, Rochi Entertainment, and Execution Entertainment. Yo, Sacrum, we're gonna go back. We're gonna go way back. It's on and happening inside McLean Hotel, December 24, 2019. Paimuka 20 presents a Ruffle. Wait! Samiri's on the bill. I'm losing myself. Boys on the bill. The lyricist Flo Kingstone. And the florist Aquabwa. Oh, we got Joey B on the bill. Kofi beat the opponent. Kofi Inti, Kojon Cancer, Guru, Tic Tac, and Fifi Sela. Side lover, strong man. Patapauka 20 is lit. Paimuka! Rates advanced 40 Ghana cities, and at the gate 50 Ghana cities for singles, 70 Ghana cities for couples, VIP 80 Ghana cities only. Paimuka 20 is partnered by Atum TV and Joy Prime. Paimuka 20 is sponsored by Atu Ginger Master, Paralogo Betes, Logi Travel and Talk, GT Bank, Tabia Herbal Mixtures. Paimuka. For inquiry on Paimuka 20, please call 0547 606 162 or 0542 545 947. Paimuka. Presented by Love FM, Nsem FM, Rochi Entertainment, and Execution Entertainment. Yo, Sacrum, we're gonna go back. We're gonna go way back. It's on and happening inside McLean Hotel, December 24, 2019. Paimuka 20 presents a Ruffle. Wait! Samiri's on the bill. I'm losing myself. Boys on the bill. The lyricist Flo Kingstone. And the florist Aquabwa. Oh, we got Joey B on the bill. Kofi beat the opponent. Kofi Inti, Kojon Cancer, Guru, Tic Tac, and Fifi Sela. Side lover, strong man. Patapauka 20 is lit. Paimuka! Rates advanced 40 Ghana cities, and at the gate 50 Ghana cities for singles, 70 Ghana cities for couples, VIP 80 Ghana cities only. Paimuka 20 is partnered by Atum TV and Joy Prime. Paimuka 20 is sponsored by Atu Ginger Master, Paralogo Betes, Logi Travel and Talk, GT Bank, Tabia Herbal Mixtures. Paimuka. For inquiry on Paimuka 20, please call 0547 606 162 or 0542 545 947. Paimuka. Presented by Love FM, Nsem FM, Rochi Entertainment, and Execution Entertainment. Yo, Sacrum, we're gonna go back. We're gonna go way back. It's on and happening inside McLean Hotel, December 24, 2019. Paimuka 20 presents a Ruffle. Wait! Samiri's on the bill. I'm losing myself. Boys on the bill. The lyricist Flo Kingstone. And the florist Aquabwa. Oh, we got Joey B on the bill. Kofi beat the opponent. Kofi Inti, Kojon Cancer, Guru, Tic Tac, and Fifi Sela. Side lover, strong man. Patapauka 20 is lit. Paimuka. Yes, every
Every kid is ready for the Love FM Christmas Kids Party. It's the official Christmas party for my kitty boys and girls. That's where we play, make new friends, and have fun after long days in school. We will sing, dance, jump, bounce, run, and do all kinds of things while we win loads of prizes. Remember, there will be bouncy castles, swimming pools, electric trains, trampolines, and many more. And guess what? There's a big surprise. Santa Claus will be there to give us lots of sweet gifts. 25th and the 26th of December at the Ratchui Park, Kumasi. Rate is a cool 10 Ghana cedis. Parents, it's Christmas, so let's give the kids a good treat by bringing them to the Love FM Christmas Kids Party. The Christmas Kids Party is brought to you by a superstation, Love 99.5 FM. Yes! Every kid is ready for the Love FM Christmas Kids Party. It's the official Christmas party for my kitty boys and girls. That's where we play, make new friends, and have fun after long days in school. We will sing, dance, jump, bounce, run, and do all kinds of things while we win loads of prizes. Remember, there will be bouncy castles, swimming pools, more than Ampa is 104.5. Jumadi and Babaso 24 Ochina Pamuka Paimu Neka Oka Paimu Onunebano. No say I'm Paya Beja Nigeria and Yasam go to Prophet Joseph Mesamun Jim. Na Kwasibako 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 they wouldn't know change. Guess you back Kwasibako on has what the milk Maybe who knows who's in the company ever first be a ticket. Observe what I want to. If I say, oh, no, observe when I take it to the you're better than exactly. I'm so I don't need more now. So what's about the other there? Prophet, because no doesn't ever than the exact content to know. Never than the young take it to the I'm so condemn about God. I was about imagine over I don't know go be I don't go Koranyama ayanyum nyante tiepa we anyum fo oba for ebonum ah futuo wo futuo ane asemo wakano wo kire nyum a oba no ama namafo empanifo ana no obo mamu na ehunu se we nyum na obo ejo brafo eba enya ono kwakwa so na eba wona nyutufo do na eba babo hwe benyen ope afibenya aye de pa this year ambo ope benya aye de pa this year traffic achi wo pop enye izo ene mafo di benya pa amana ba etenya mwa 24 wo dofu bi abeso ni pie wo di abeso ni pie ebi kwa no eche 24 for night no my wife condemn wa baba oh so me protect him ana wetin ba jo men kan protect him wo dey to ye pon efi ana onya oba bi kwa open oni nimpie onya give up to one eche ma for the peace ubetuma de na pie ba ma bi kwa so opew odi ni ntimpie eba ya pamno twa no yede yeko ayewe de obrafo bakruma that's right oba be issue yate eti we de be hia not fam ko mate na ni mi na timi akọ mu ya mutimi pie akwaji mani se baso eche yemi baso e mekle hotel eti we de obrafo so na kase ba be ye no aye we obo nyom. How many years? 20 years. Enough from South. And I brought us to be a dinner winning. Papa. Obia, where Basabasa. It's when the multimedia, you see another say, it's a Basana, or the phobia won't be a piano, Obia phobia and comedy coming qua. Kayo boys will not get. No more. Again, but you catch and show the back. Come on. You take Zado. No, me about 2 years. Ni pass ala you take it 20 say. Take it get one at 20. 50 Ghana. 50. It's how ban ma 40. But you dear, left for co. Yeah. Oh, qua, yemi aduma, media lanka juano. I confirm. And the young man, I am that's right.
boss said dear Krana. That's right. And no, many honorable Dr. Kwame Adokofo, former defense minister. That's right. And then Meno can say, Meno can say, on a board chairman, Emma Senate. Okay. And no catch him was say, and cry the Babasono, what need about over 1,000 Ghana cedis. Wow, 1,000 Ghana cedis. At that part, or electric weather, I will wire. Okay. Amphibious young upon Buano, Emma, Afri Elko Betuna. One lady, and said, dear Crana, you be at the back and the one. It's at the phone, Pionuma, Omuna, Sabodono, where ye and Yanka. Opa, I did be in Sapa, and not if you do with your own. Oh, yeah, my from Matthias, you one day or more than into the do with we are now the Anna, one now, Ubias Unya in Shira, a free Yankopo, Ubera PBB, Nanyakopon from Mawa. Presign Yankano, never poor. Okay, in Shira, okay. We are both a duanuma, your friend. Aye Nyankano awudo nyina mo ba ni aboa demo animo ase opani bi onkofo asantima kru yedoko omo Italy omo edu no mu omo ekase omo be kan ho afomata afrese omo ba be kan ho na omo di aboa ku ye bi omo ase last omba omo sa afrese omo se ba omo so uma bi friend Vida owo Germany ise wono so de enwe di abase nkoyi eche manfa 200 Ghana enfa emeboa nyame nsa Vida eti obi a wo abrete na pese obua say no omo no ma bi a omo de atudwa wo no ma obetimi di aba na de abeboa kakra bi a betimi de abeboa me de ma wo mo de ensa bodo de misramu ana endi enyam papa miame fans mo dwom yam pama sem nyina friends of God eti mo na kakra bi a bi de beboa ensa no de ene mpatu aso fo no obetimi di abeboa Bobo abroche phone there kakra na that dey so about electoral area that dey so about electoral area friends of condemn for amode ban na nyame nsira mo pa din no edoso okay search na be sa abogo bi no so friends of condemn nyame nsira mo nyina Mama Joyce e wo Hamburg Germany what is 600 Ghana cedis e dey aba we no momo MTN momo o dey aba and for Stephen Dazi Mensa woni Akuamponsa wo mo de 737 Ghana cedis point 40 pesos. That's right. Almost so dia ba. Okay. Okay, wo mo de na no na wa hasinti. Okay. Ya enima. Ono Australia. One also so the 593 Ghana cedis point 75. Okay. One also so e dey aba. Okay. Nyame ensha no papa. Amen. Yema me ye anima nyame ensha na wakoma so ade enso so nyame emanumbrem omma ommore kudumu enwe de piara da. We say enso so ye fofra ba we de free Juliana Jedu. Ono also so Italy with the 199 Ghana cedis. Okay. Point 20 pesos. Okay. Ono so edede ebaye. We ye Mama Becky and answer Rebecca. Hey, Rebecca, Miss Short. Okay. One over Germany, what the 350 Ghana cedis, point 50 pesos. So at the Abba. And away saying so yeah, Christiana Amwenima or London. Okay. What the 361 Ghana cedis, 99 pesos. One also at the Abba. Okay. In Shirano. We at the Abba Hagan. One ever Connecticut, USA. What the 544 Ghana cedis and a day abba isha abudu and no condemn so far yo I mean now okay from Mr. Matthias your finance the obi dibia fama yin so na say ya na go abomode yes I try as ana pressure you me about Portia who Jordan who member of Friends of Condemn and afi sister Esther also South Africa also member of Friends of Condemn part also Peckham also a member munyina mo de na abedu erade nsira munyina receipt
facility no ho ti nyame yad me de be was apom na je say etumi ayekama Awurade insha mo ene akosi de eda ho no ye pese ye resenka ba yi betumi akasa kaka maame ye mo akwa aba but odin de say Efia mansa okay efia de atu we ubetima kiremu kaka eyede na wunya asa yare efia me ko South Africa 2014 me ko do me aduma be 1 month pepepe de me ani se me da hospital mental hospital many such team no mo ka se de na me ni no mo de me ko tu de wa hu we do mo ka kire wa no pacha ti eno ne mo do ba Ghana nana pacha ena do no do ba Ghana se obebo mo nya yaresa no no mu nso afa ho abewu onu de me beja no me ba no 1 year no no so ba o ba be hwese de ne matie yare ya ye we no ana ye wo no nso da bi onu ne de na nya no bia yare be ya onu no now ale kwa say almost say live na say Ewiase be kura mu ni wi sisi ayare na eye wo say eya na eye wo nipadua say sisi eba eye me kekra keka entra fa ko na me nam sa dia wo ye bia wo hu eba sa na wo act ya wo hu say ade we na wo ye wadwen eba so ma wo hu say ebi wo ha me hu bi wo nso me hu bi wo wi an ye ka kire wo bi wo nso wo hu say wo ye sa acha sisi ade na person sha etie for yanyama pesa mo boa ye na ye hotoye sisi ni pasa na mo yare ofie o ze me fan me ni sister ide ena ye den ba na wonu abe ma no nso e ono de se ade no ye oba omo emema be yikura omo ntima mfa na nwura ka mu oso mba yati udene de say efia mansa ka wo bomo de sen ka be bo obusua den ko obusua nya ba biasi nenso eya kozi de ekono no numra mo ina fi prophet hwehwe mu aye na ye hu se de ne ma bisi akoyenko okay ene ayenkomra yenkomra 10 minutes ya na fe ya hwefo no nyina muntam chukumaye na ye ba na ye de ba kono so abekire mu na ye ne doctor dinkomo taw na ma akosi abam owie ya na fe prophet ahwemama ye owie a de to so bi hunu kwai bi e be fa so anyame adom aba omo beto o nim se prophet wa he de Awurade adom nti de tie biara nim sa yaresa e be ba ama enema ne ho timaton doctor e mo kwa ba condemn me joso boko de Awurade adom boko kama so de wo no mo da duro mo de yale de mo da duro da na me hwe anim so ma hu o ze di nkomo o kire I am na kwesi be ba 24 25 26 ni de o ze etimi bo mo me fie de kakra 24 na ye o kire hu say na me kasa kire me yere kura se me mrate me ba wa me ni akwesi be ko ye kasa ke ko jinu ya nya ko jinu wo yede ze hu ya bi ai o se ko jinu o bi da de wan fa bi ama o fa emro o ko ja bo boy from my unity ali minu mi nya na ke ko jinu o se ka o se da o ba on kwa na o se ka o je ba na me de ya hu so wura fi abinin mi nyina be duru ho no no anti ba nya ko du fi da yede se na ade no se ni tira mi yede ma na ba na so an ko ye fi ko du fi da yede se na edro no wen doctor edro no wen na wasi yi mi wura fi yede se kan ko jibra condemn na kwajibra edo ya kan wa se we mema duru na je ko ati ba fuji kura de kwa enu anu ne nam no so ka so ba jibia ma power doctor menza tamu na ne de ko na no ne kasa talk show better sin ai je ya tamu na anu mu ne na wo ka na je die na no de se de wia ye wa no ko je de dempo yere ka ti zo ngwa jibla onu je se onu bo kana ni rada onu be du fe na bo du kana ni rada wu ye be kuben su ye de no wu kuben su enti en we ya topa ye ade kuben su na me su ntimi nya adwuma
obi obi mu Philip Pratt na de ni obi no dabi so say sa na te so obi emu odun so ntimi nya djuma ebi ni ko fe de ni onu ko fe de ni bi obi emu odun ntimi ma wo but ko fi na dwonko a bi a 12 1 and obi won so a wotutu no won fumu pa na dua enu ye sa ni akosi bo fo and ye vet twamfum enti sa na te bro nya meme boka kosi no kre meme boka bro nya pa na wo se ka wo bo nyina chi na opia se ye dai na nkofie kufia wo nko ne nya hweyodi o dabi wa mo ma nanza no wiwi aho akwa wa ho ba no be kase ni waye de waye ade ntino branam nyi waye na yeye ni mu no wa hwa na kofa se mo aba enu nti na hia Dr. Mensa na ye ma no ni be nonom nia ni bi ho nya bi wewe mi minimu nso a na fe waye be ma mu sanopa ho nso a yare bi aka bi a ha no wo de ye ntam na fo ni eche Dr. Mensa e ba clinic na konde manage sam ni se bro nya Dr. Mensa be adwuma sa ombriki kofoko di bro nya ko wuro nam fa nua so yi ehwie niam agu hu yi Dr. Mensa oye adwuma no wuro ne de wo ha onu oye adwuma on de nya de a wo ko ba bi a hwa ne wo de ye adwuma na no anigi sam bi si e wo kotwi wo mu a omunam Dr. Mensa nsaso enya ma nyina enu Dr. Mensa eye party man nana no mu nyina otwi eni nipa de bi ba ho na ni kase na nkwada no ebi e wo opia yeni ni da yeni mo maame no kra wo se me wu ye no na me frɛ wo se me de ba na to na eni kakwa entinura doctor ne nkwada nyina diagro kama wo mu nyina to se didi wie no hira wo mu eno obo mburo nyade enso e ma wo entina che se akonya kase ma wo a ope ba na unya bi na wie ho afi January no wapim so bia de sese odasani ye bia waye enso gagraga ohia Dr. Mensa that's right na afi beso no kura no ba be hia wo nana eno o ma be didia na wo so ba no ka ho bi isan se eye ne gisem nti we ja konya ye kamfudi am obi adumre bi a wo ne ma na aware kura na ye rough na ye bibie ho ni nyina mu no hia Dr. Mensa ba mu a ebe yi o se tete no na ina no mu woduro so ba bi mu a eduro no ye bi matimi de ye nkwan kra no onom bi ho a no wode asa bi ho na wanom na no pa nwumre nom ne ade a ye ne bebe ya ho so be se wagegye dem oba no so wagegye dem no ne nam ho kya cha eni ayi kra be hu se ye so kɔ awo so wakwakowo na de ne sa de kra ne se bra o sa ya kono so na ya san ye na dura ye se ya duro bi ye fe na wo mra duro ye na dura bo sa fe de awo ne kanwa boss pa ne dem enti no mo nko atime wo obekɔ ba kofo no awo tete awo bibiduro kai enti ni nyina Dr. Mensa ewubi awodidi djuma so kokra na eno pa ho a condemn ya obi e wa ode oni yade bi adie sie firafia hyase e de abesi safi ko wieye tetre na ntre dada no na ensesa tie no a nanso ni obommo modin atutu mu abepie Dr. Mensa Herbal Clinic no Dr. Wonder de aduro kanu na ho aba no enti omu a yade bi ho timi boni pa no so na yade na ye no hu niadefo was ma numra ma fa ma si ha so yade no nyade a wo pusu ne ho kra o de ba Dr. Mensa ho a na Daniel ne jesem na de Dr. Mensa se enka nchiro bia na dwini sei wo yade bi ni wudi asie no oba Dr. Mensa ho a o se fa yade ne bre no na wo kufie okay o ba je yale na bra fabre na ko fabre na ko ntende uguso a wo jeje a nti ma ode no ntena wo so yentam nyame pa wo tena benada 24th obi si 24th ube kokrum 24th ube ba Dr. Mensa ho kwa sabia oja ho den sa 24th ube ba Dr. Mensa ho na wa ba be je nuo ahodo na oniema bia wo no de akofisi na ho to na no nso duro bia yare bia hawo
firi wa pampam kosu nase obi wa ne de wo brabum obi wa ne de wo nsum obi de wa wodie mu yesi nsu obi gina wodie no ho yesi wo ye yesei wo si wo ye yesei bebe mu nwran yare ni bi okra condemn said de yade ni din ede no so obi nimu a wa wo betima wo kra ne bato no because yade no ebebe ye mani di fe kama ensam nko a kanene de yade ana na nim no na enye yade bia ehu na no nkro no masa achem yade bia because yade we kro de scaphodia wo de scaphodia wo ahia wo nka ho azemo so ni nyina no masa chichemu o na so mo so chichemu no de ekura na se de wo anya bi yinu mo film ni de aka no scaphodia apa na scaphodia so na enya se de sikanio wonyenio ni nyina tu afra that's right ye nanam hye nom de tumu no age no ho ni nyina tu afra etumu se enenu ye wankora bia be se 25 no so diabetes ni ni di azie na nkano de senka eskafo ya de company fo no kra na ya na yeso we de yiso wonyini ansa ya de o de we de nye hie ni eskafo ni nyina no nenu etu asete but they can say say ade ni nyina so nyame adom so o ma Dr. Mesa hunim die sonko a o de djuma enti wo dia ne sa wo ba enuo no ayen haban no e da so ye adwuma pa na onu se nyame o de tumi sonko ahyem okay nyame ba ade no wo de ayaresa tumi ahyen haban nim enu wo hia so de amaye se ye di niaba no a yemfa haban no ensa yade enti condemn de nim ne se de awurade anu aka no ebebem eye adwuma pa eye adwuma nso edi asafo awurade na anu na aka se ahaba no nsa yade nje no no upe uji wo chinye wo anyi ho chinye ahaba ne besa o yade ama ho bawo mfa Dr. Mensa number no mfa number no ntudwa eya pa mu tie ye e wo Ghana ha mu tie ye wa brochire mu hwe wa brochire ba bia no number abedi betudwa e da wo hia na wa frɛ na ne Dr. Mensa di nkomo 0209 500 273 0209 273 and I was 0245 958 768 0245 958 768 Obeti so fe 0271 173 551 0271 173 551 number in the adwuma na medical ka say buonya nyina no to be say adwuma 24th 25th 26th 1st 31st debia o adwuma okay intinu an say wo yentam no aba na yabo modia na yedi nupa no account ama ho aba o na ni nyina mu no on sa fi 2019 no adwuma Dr. Mensa ye ba say ye bo aba so ni Bobby Bidro for abaso no Dr. Mensa ene the best herbal clinic man and so wa mubo yade stroke yade nso Dr. Mensa ene man the best herbal stroke clinic in Ghana 2019 okay na za saba so boku ni ya hwemu a on say e ba fidie so a ye mo yare bia di you say e ba no say no hwemu no nyina ko da di say mubo yare pa de ajesa Dr. Mensa stroke yare and obwa and the obwa home clinic dini juma number bia say sunyame adom ye 9 branches say bia za be ka ho ye 9 na say ya ka chire kra edu ya ye de e be ka ho nti say nkrobata no aye nkono ene wo Ghana ha ye won cry Medina Zongo Junction Oman FM abusanu mu hope ene ye wo kaso a ene nsane school edi hwani mu ho ye Kofodia Old Slaughter House ene wo takrade ene secondary college edi hwani mu takwanso medical doctor be Dr. Forsen no ye ne di hwani mu ene ye wo sahwedwena se
omo main market wa ufi Adum Coast wa na okọ Dr. Mensa ye back ene wo sunya no ye ne old municipal hospital no ene di hwe ne mu ye beti go for office ne pe ena ye head office no ene kotwi na kotwi nso de obawi Kumase ba bia agina bia no obunya ka eba kotwi ena ka chire kura ewo dunkwa no ye ne post office no ene di hwe ne mu kwan no ho pe na ba bia e clinic wo bia nso nya yira kwan ba bia clinic ni wo bia no e ben kwan ho kotwi se ye kwan ho ba bia onam bia na ma so be fro kan wo fro kan kwa de obe change sikenji ano kwa no adu hospital say papa me na fro no say na ha ya na e ba na asa de wo de ka ibe change me no kwa de adu so no say say one na drive kra opekura ubu cave no no odum ja no wo so was agwa bozo 2 minutes pepe no wala ndina wona wo sen eni kodem nyame adom so Dr. Mensa oye adwuma tumi nyame de ama no so na adwuma ode ye no so enya sem ketwa afia eba no hye bebre no wo ho a ye de begu akwem na Dr. Mensa ansa na afibie be ko wie no odi ka ye hye ni nyina wie dada edi de bia ni mitatu fu say the defense night nya ho na ko resolutions o de ukoye ho de ase na waka achiru ukrofo ye wie dada de wie kra Dr. Mensa niema obey in 2020 waka ho asem aye hu adesua ne ho research no ye wie enyenye si 2020 ni mu a yankonko a no se yetini ye na mu saa na yesi ejama nso se bronya ba wiase nyina we pa na ede 2019 bronya na ese 2020 nso mo ayare sa na yam se 2020 pa na Dr. Mensa ayare sa pa kunini no enya gro de siesie de hinta nyina be wie pia bonten odi fidie bi aba ya hya se di djuma na fidie bi ho a se de ye ni pedie no mu hwemu a ya na de ba se bi wo agise ebi yare no ebae no edi na kakra ansa na tuma yi nadi tu se yare bi okrompa o ya yetimi kro aka cho se edi be bosome miensa sa koye biu ana edi be bosome sia sa koye biu na yemfa confirm me say it's sa na sa te say samba ye de fidia no tene pa edi aba edama se adwuma ebe bode mz da brafi na o yi ni ti abakora yenya de to so apa na itua na eyi ni hodi ntino nyame adom a ye be sa hia bio ode mo nyina afi hia pa number ni bi ma tiefo nyina afi hia pa number yi na ye di jaw ode bro nya so bi sire bro nya de no anya bia ma no man Dr. Mensa number no ano wa wie no ade we so de che obi a yade esom ete se waji Yesu atra ofi ama de ache no onkro na wo nyare we wo fi wo nyina na ni be atwa wo hia kwa se Zakio so bo atwa wo hia nyina didi wo mo abo wo po nyina so wo nya bi because Yesu aba ho nya Dr. Mensa number wo bi busa bro nya de pe twroma no that's right 0209 500 273 273 0209 500 273 and it was 0501 500 442 0501 500 442 0245 958 768 0245 958 768 and I the chat to crony 0271 173 551 0271 173 551 kone me da se wa kwanya odi amaye so Dr. Wonder no kokotwi Guinness de po na odi e ono no me say we the number mawa te se waji Yesu atra fie no wonko na onyare wanyina no wapia ko na asomdwe abafi ye da awurade ase wo ba bia odi abedu ye behwe enu aba no wa ha na ensem na wo ho na no odi yie pa na ye hwe ne de nema tutu yie na enema timi ago through Mr. James fan of James Manso nsia na wo se wo so a wo hwe ye live awurade nsia ona P Uncle P wo Canada man leader so wo Canada na Mr. Yima manager ewo gaso filling station Kutwin Kranza irade inshraw pa odifo ewo
yisi oye adwuma wo yisi aso ye o manso nkwanta odifo ba ko pose sa na efre no na afi Mr Obed ono nso ewo ho omo nyina so omo hwe live awurade nhyirawo Mr Obed ne odifo ba ko pe awurade nyam kase pa agosi yenko sesi ade da ho no yenu abai oni ne nua ba ma no ene nsem ni nyina ene ye de ba wie ye na prophet ahwehwem ama ya agosi udwine ho pa hyeha ye wa wo hu ne amasei odawroma bremu mai ejama nsonson brem na me pese prof mremu ntem me pentem am prof abam ma me wo say so no mu ntuka ho onso wo yare no wa me ba no ye no ana slow ko be ye onti em be no nso ma ane mate but prof be hwe mama why mate o mu nyina ye o ma pa to ye ni nyina ye o ma mu nyina ye ne ma owudu mu nyina ye o ma come here no cry wo mo amabi edu ena nan ye wo ti akan ko da me problem ni ye ande na enan no a o mu free eja ba ko no o mu na wo sa problem eno ntin me ni afre mama dia he o yaren oh no okay hello good evening. Good evening. I want to say Namla Dumboko me pacho o ma me ne de hene me ma say ene uzi koko no okay we ne ba okay ne baba ya no na aware no me pacho ai na okay me pacho so nkomo bi so wa asem bi apasa wo ka efa ehun me pacho ai okay pacho ma yenti we me ne me yudi nkomo bebre ena me ba bedumase Saturday no me ba kwa me benya accident enra seriously na me kwa no senka me no mo ene ba honom na Saturday no me ne abrani di nkomo mu no me ka se mu no na wo se okoye bibia na akose so oda ase na wentini enye se sika na ede amfa anko enti nipa no so be man warning ewo ho won train na obehu okay enti no ye ni se no so na edi ni mane so nya dia okay eno no ye nu abaye wa hai na wo kana sem no ho e pa chon o maame no abrewa no maame abrewa na nkasa asem na wo kan e pa chon fa phone ma oba no na fi ono so nto asoma ye o mo ndam ho mfiri no radio no asem mo ben ti feedback no wa nti mo nkwa chiri kakra mi mai mo ndum ne hello oba hello good evening me pacho ahaye Nshyira FM de wo mo ne say ye pese ye hu so wasem kakra bi say bibi ko so ama aseda bi a wo senke bi ekọ ya wo nana na asem na wo kana wo maame ya wo maame ne maame na na me nana na asem we fi say na me kra na menti asie nti me bedru ye no me suma asem a me busa me nana ne say onko baby a emrenu dru say yes wo koda asie ani refi ana eno onu say o ko baby ba oko ye no nipa ne ka so obeje ne be 1.5 ba no onye ska no enye de emma no nti nipa no waka che ne say onto ne boase no obeba be ye de obabe twie ska na ma no nti no nipa no so enya abotre o si anopapa na nipa ne ba no ho say ai sika no wentwi a obehu de ebeto no to ono de wan fa anya asem nti mi no na me si me de nti a me frɛ ne sɛ me pɛ sɛ o mu hyehyem sɛ ida sɛ efrisa aseda na sɛ efifia ankasa ambacho asema okay ambacho mfie be sei ni mi busa me na no wasi achakura sa time no na ne ba na owo amanano no you onwu yi kra so ono ni wuo ne de memfa ne se be mfie be yese mienu ni ena ne ba ne ba be wuye ai enti sa time no wasi ne ba ne ma ne call ba bi ma no se na otu kwa South Africa no bia wo hiamoa bi e wa abrabom no ne ade ma o mama me ne fa ba bi ma no na wo se nkom de aseda ko na wo man fa nkonye sa me fa chwan okay mami onza oba ye no adi nkomo bebre de onana be na ka sei
The all can say women. When about penny now. You, me pacho, the all can win him day. Or buy me ample, and I'm a catcher. Gas and Chris. To call him fan Casana Coy and you baby property now, Coy, comprehend or say. Why a day or software now come for and I say, Lucini. And then you come for Ancasa. Okay, until you coin a day, Chimka. Me ba no obewu no ka kire me se me ko ho ma me kokọ ya ana eduru aseda no ka ase me nkoda ase ti me nkoda ase me so me ti me nim se akokọ kora presi o me nkum bi da ana makotwa odwan ana madam fu bi wo eduma se wo ana wo kire me se ene ekọ adjustment si wo enye se bia me kodi na duru ana se bia me ko se bia onye wi ma se da ena e ba no e ka ka me ko da ase e ma no mfo odwan en ko da ase ma no na do odwan ko da ase do odwan no ko we one ho an ko me ena kofi donko ena braba akon on de ana mi re fini o munyina okrum ho okay ntu ko ye na mamre nya ama no ba cho ai ena ka me koya e no ena me ba no e was South Africa no free bra no wo phone so say obeba beda na se me be in fiska ma me so sasambro yinti mentimi nkwachire first mentimi na ante free oyira eko emo so nyina eko tobiste nti e ka asase da ba akono e ka asase da ba akono nde me ka me di koya na sounds conform of fine sisia o afmaso no wo fine okru ehe fa shante e wo kumase ha ayi aguna famaso just am ben e mukuru no e fa wa ma me wo ba ye free ayi na Friday me no ba chance din komo bisada ade ya wantimi anya bibia anka onso ba ye ya ma kwan eno apreso a bia se bibi be wo ho enye kwa ya ka bia onso so se woni mo hwe prophet mom ena hwehwe mom de na amura sanya sase na sanu aso na ye kan se obe na free ne so wanka sa de ma onsa wonyare yi onsa wonyare yi wodi esroku na wa wodi wodu edi se wodi wo yare a enya yibia ye kan kwala na yare egu won so mienu ba ko wu amana kamensa because ono ne din kai enti so ono akoye sa ade no ono so na be fa nkla na nyina kotra ne nchen e pe so oboa wo mo enti sunsu so ne ba e bia na e beto aso akwachiri nsem we nyina wo hade na ma me achesa wo pese obeka ko so bi so a me ba no so ne bia wa fun akoye bibi sa ade ni amre masamo ana me nana nra no free kumase ba ena me ka kire no etefa hayen sawa no 4.5 de ohoro no abaya wo so me pa chan ye da se mo ni adwuma wo din de say me pa che feminist na be ko ona o ma me no ne ba panyin no ana me pa chan me kwa no o me nto nkwa afra ye da wase say wotimi abo aye ma na me crampo no me ni ho so sa wonso kura wo yale Mesmisa, nanso me de nyame adum nti no ekoba nyanko sa okay nyame paye se erande ba ya obwafo e prophet wa ha be hu de be na fe etumi erade nsa na odwuma pa aha bema be pa cho me ma me no ayi no konfo na wo afoma so no a okohu no no a se wo mo no ayi no odu odwa no ekoma no omo kotwa odwa no obaabi a ensuo bi dae ho efre na yina na ofen ena ba ko bi ntu dai abraka so ekwamu ho asema okay wunim ne na na wunim ne dada mete dada na dada na fia da oba ye no si yam huhu so kan soro kan fom wusi wunim bibia ma me ka se ne papa kra wo nkwala na wo ba bi mun ko fa ne mra ne nhwehwem na ye den ya bibi nsi kwa ne nyina wante ase asem na chentimi mi wula finye se we kra wapan enka menkai ha akoyese ache enti ba bia ensuo no ofen no etrene ensuo ba ko bi de onde mi wula fikwa kra ba bia ekobomu no na hia yeso ehwana wo mo ekukutwa aboa no ekoyi misuo na ya nje wo se enka omo yi ma hwan ayi mini ana no wa South Africa no emfie be se ni no dia osi emfie mi no dia awasi dia da hono no osi condemn osi
ade na ekoso no me ankase me ababa na wo ni de wonde so wo ko so na koye na de on na koye ya on na mama me koye ne ma ni so ko na kodi na duru ya ukodi na duru no amfa ho aboade anko se no ne kunu se nye no se yare ankasa ne ba ya eno da ho omo aka no so we okọ South Africa ono okodi aduru no bi no na wodwene ho a wonte ase sister ya wotiwe ya yene ne baka se ono so okodi aduru no bi ana okodi aduru no bi enti omo no nsuso no de na ekoso baba ya manu so ono so akodi omo baba ya manu so ndi bi enti dai wodwene ho dwedwedwedwa wonte ase baabia na minim de we no bodi ka wuye no ma bu ko di waduro no aduro no ma oba no tata na we mu yare dada dabi no mu yare obi anyare no bi ayi okay that's all obi anyare na me de ntipra mama ni prayer me bench ra se mo hwehwe mama me baba ya ma no de wodi mama we yi achi no me ko me papa wa ba akodi pa na ebie e school no ne me ya adwuma se enkoya ebia me kwa kwa idai anatime isi enka ede na to no ede poti na to ba be man wo ya bo mo tire no firi ho ebe sen pristia ebe sen ko mampo esa ne kosie chese wan kodi aduro no bi ba to nso mpofiri mo na kan no sa no peso condemn kozi me problem ni say ma America di na duru wie kama wo ba no muye no na o mo yare no ma ya ma kodi aduro no me ba no no na kodi ma o ma na ko ya ma no ne me na na kodi aduro no ma o ba no sa no wo itu kodi aduro no sa ta wo kodi ye no na we mu bia anyare owu yansa na o mo be sha sia yare owu yansa na me wo mu nyina ni be ma na wa ma no ono oba no woni we mu o mo ye ma me ko papa ko na we kwa na nka ho we condemn kwasi asemu no din papa because adena ma me ne madoso papa ne from ho no nko adena ba omo papa omo ene omo papa ye ba no omo mu na ehuna omo nko na to wo minim die but on say da bia me ka say me jisunsu masem di me jihuna mu nsu di we on papa nso yare on papa o yare we bi an de mintum ntire oni ni ja ya che so no wa hafu baby nto woni ne try no problem bi say bye e ba cho da bi papa ni papa na enyare papa o sia papa no bibi say wono so da bi wa o fie zubi ni bibi say ni ne so na emum woni men no wo ne ba ya say si a wo yare ni school ya ko nyina tena nyam so no bo abi misum bo abi na enso akwara no anya bo so men wotwe ana owura no me gya ya aware eno ano no ebesin ne papa de unhu so yare eno apani epe unhu ni bio esesi ankasa momu de condemn unim mama we de ya wo be rama ojai on say na no bi ba ku bi ba on say ba me di on say stroke no na ma na kasa nso ayetenten ayi no na ma na ayetenten on say na no ba ku ba betena wono so ne kasa ayetenten na busuafo de sha baifo sa baifo na ayi so me de na stroke ma me di kasa na ayetenten ya me kura na abo no wono wotimi gina ho kasa na nkwara ne die no condemn bibi o makosi enya me kamecho me njinde ma bi mate akosi wenum na ekosa no mate but me ndiro nka se papa da busuem dabi ana ma me na busuem ana se baby ama me kodi aduro de ma ne nua no we mu nua pani no ene bi affect hunsunsan so na ba wo mo so so bit my fact eno so bit me aba akosi ade okoye na yeye ebi do ma akoye ma no ye no kwa yeye aseda yabi adekura okoye wokasa koye den ede na si ye wo se koye den opa adwuma ansame nkoda ase dabi ede na o ma okokoye ye ma o tu kwa na o se de na ha ntia o se kosa abosum no so na o di bibia anya yi ede na ha na o se kobosum no so o se de yin o se
men koda aseban men fa udai ade nkoyi okay yeah bawo na wodi we mami na just wodi ka akodi aduro dada ani akosi ebi o ma me ge no di ka kodi aduro no dada ono nko a as a person o ka se kono wan kan che se bia kobosom ho no bia ko ka che bia madwuma se men krata asem eno anso se koda ase ai condemn ena men sa se da no men ka sa so frisi awu me sa ko e kwa ukoye ukokoye ni tietie mu anso koda ase enti me di koja obi so onkoda ase mama to the one ko me ko na mo sabo anu aye ko twa me nya bi da to anyina ho mi gina ho ne sabo anu na okutwa agozi me so ma enhwe ma mi point mi ba na je say aduro na wo kodi ne de nya wo na akodi aduro ne ma na oba ne pam aseda na okoda ma no mpacha je so kodi aduro no ankobi aseda no kra na mfiri wo wura no wono okọ ne ba bi no osemfa odwan nko ayi ofen enna na bi na za ko so no ko di na duro di na ko duru ho no na me na eye ma no na ode ho aseda ma o ma me de ko na any akosi bibi wo any depend the wa o kan Nsem fine enti vumi ehwe ye because wono ni nuano no moja kro papa baako enti betima ya adwuma broad line ebe ya adwuma kosi me da se akosi I ma prophet ogoro me better push the p here what a prophet wa head ma me bibi sikwa mo ebia no bi se free jeni ase mono posure ya adwuma ombe wa ma wa abrewa ombe wa ma ogoro odaroma yedi kan wiase na ewo no wo den ya ade bi wono ebitimesi ade a ebi emma wiase da ne kesi ni ho ni bia wo wiase bia bibitimesi enti wodin enti etimiba maame ne hawo ni nyina se ohwe se ne nyema esi ko na otiase na ase na se eseya enti na otu wana mata yenhwehwe adekrani mpe adekra ebetimi ama ade na no atimi anwasi no metanya mo fa hodi na eya se na ono tiase abonyini sei na hwe ne ma nnasefo ne eseya ono abrewa no beka kire ne se ibiko beka ese wo kro bayifo ana wo ndi ebeka na say aisa oba tantifie na waba abrewa na atwa na umewu na atwa na wusie wuma nja kanfo ye onyimbo tinya nya wani awo na wawa ma o ma si eti wo sie wuma eja ka se na tawo de mfie de wo kwa de ati fi bone na wuma se wo bayifo na wukum ma obo mo tojotoje eti ma meni de ode bae ne se kwa bit ma faswa ama na free mu e bibi sa o obi beti ba kwa bibi on kan kire wo se makwa kwa bibi ano ne mo bit ma kasa kwa na kwa dance fuma no kwa dance de man osmo yen ya wo ni bisi bit bis ma yen kon kwesi e kogyan mu ma yen kwesi ma yen e bibi sa me ko bisma ma me ko ya di bi kra de ma no na ya beje se yen ntem nya na to be de ka o wi ya ko na me ma se that's what the man no kra na ntem ma ko sa be twa ma da pa e ka me ko boy ni akra na fa ma ko wi am ko ko se wu eti ebu etimi suma ani bi won ma wonyini busuani bi won monyini cause when you say dipa no o ma ne busuani akwa no be wi aso bitimi say dipa bi twa akwa no review the secret na afia fa how they are brand to it be the full bi so man de ko okay it is say they are better one no yare a omo yare a se wo mo no e so mutibi firi mu eno na ye pe hu eno ena de ba ko nya hwe obetiba kwa ya de bi na ndipanenya esofa so na ensunsun so aso no aba mefa emfatu mefa wa to bi o mkoji skadru samuti ko jiskadru beto ka cho o we do benye ska no o emuja sem bia ni o we do bia mu o we de kakra bia beto abdul ska no baba woni ekosoro no afini asase na ihia muja wi ihia wi o mame ihia wi afomti one kan chere see you but sabe wo onya de odwan na no bo nkyere wi usan wa chinye yi osana chinye yi afrata CG sunsun mi emma de kwa momo ade bia na bi ta akiri
nti ebesere se ade na asi awo mu no de se Joseph Mensa obehwe mu jama wo ni hu bibia ade ndi free so betimi afiri mu ebi na se yare so a ewo yare betimi di abade se honam yare anahu mu yare yehwe wona betimi aboa wo mu na de mesere ne sese de maame no betimi wato no eso adu nyame amoa umunya bone bayi ende duka da yes ende banka ebe bone bayi ebi kwa na onye bayifo ebi kwa na obi ewa busuani mu a wodi sa bone no obetima ayi nanim dua sei wodi akodi sa ansamone no na wodi akugunu ne ho fi eti je besere se yami ni pa Joseph Mensa yada ase ogoro wodi bible we nhwemu na odi ama wo mu ma eti be hu na bibia so betwitwaje wo mu no so to twede aje wo mu ati se ne emfanum gwase ne enti famre wo mu maame se kon kuma to ye na ye den a enu se bonya ba ase ne de unum se obitima aboa wo tira ma de ba enhira ha se ebesu yemi mitabo ama also timi de film ati ebadi sawo ejama nso ogoro na otene kan odi atu ya ma ye pa anti prophet wa ye de ye bebe na ya ma prophet abem na ye owia na odi adwenkyere no nso aba 03220 83581 83582 83583 prophet ye hwe na ye wia na yakọ dwaso kakra asem na no odin nhwemu de bebre je se efefa ensem no se edoso na ye hwe me se me ye sure se prof odwuma nti questions no wa be hu dodo a ese yiyi di wa yiyi questions na watie life yi na wasa tie na nso enyi ni makoma ne nhwe emunna ho ma ye pa daroma ye di kan ye be hwe omo amo yale no ye be je ba akodi na me di ahwe di nti ama yale no wo ho first one didn't the same me penyin no de we penyin no Susana ofoli akwapa no kwafo epese hu se Susana ofoli yale na aka oni nunu anom no eye sunsun mu ade emra me sani fanye sunsun mu ade enko benkum ten edem eye sunsun mu ade okay ti ase ehwe se beyi se boson ye hu bebi kura de kro ni firi okay ye mhwe ne sa ye pese hu se yale na ha Susana mo no eye beyi emra me sani fa boson a enko benkum ten beyi ti ase ehwe bebi afiri se afiri maame na nkasa na busua nim ana ye hwe se afiri maame na nkasa mpo first se bia o munjini ndi ebu ano mususu so ye bayifo ase ye hwe ni nyina na maame so hu enye hu o enye hu ye hwe no kra ni ye pe ye hwe kozi mi am shishime epese maame bia so no na tie no na tie maame odi ni disai ene ze ni edina ye wo ye pese hu se yale nkwala na yale na ekoso no maame akosu apoku ya onim hu bi oye beyi ona ye nkwala no emra me sani fa onye beyi enko benkum ten dabi onye beyifo onye ono ti ye hwe se firi maame na abusuam na papa no na busuam ha ye hwe se yale na ekoso nkwala na side no efiri maame na busua ni emra me sani fa papa na side a enko benkum ten dabi efiri maame na busua ni se no mo asem kwala na sa prof ye nhwe se eye bu wo ko di aduro no ene maame wudi ndi sen akosu asama ye pese hu se maame akosu apoku a ba bi okotwetwa nwan no eye nsuo no hu na okoye sa amamle no ahonso anya problem afiri ho ahonso di nkwala ne so emra me sani fa onya problem ya afiri ho enko benkum ten dabi kondem enye ho a ode oni problem ho cheze bayi poti na ha nkwala hu se kondem a haya kwa ho ka be cancer ma haya kwa ho nkwala no star na na ekura nkwala no se bre kwanim kakra ma nkwala no mu wu ya kombe di ye wo ya se be hwe ma me no me se wa ka beka problem no se no ma se nkwala no na kondem we di enya nyame den we di
me kashe nyame animonyam sɛ okay momfa ma me nkɔbɔ ne total okay me kɔbɔ ne total Prof, number betu dwan sansa na ekire ya ha. Yo, Prophet Joseph Mensah na do na baba na pa no kwafo. Prophet Joseph Mensah, my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 60 41 22 0504 60 41 22 Ubia ya bia da so a wode echi enko bia no memihia onyame ya adom achina bramenchen wetimetim tebuo mpola junction wa beka wode hyebu wo sa ya lie ya bobɔ so ne ya wode ma ha ho kora nyam bo achina wode momla na mo ade Prophet Joseph Mensah kwapa no kwafo na ye frɛ no na atene ka ohwe mama ya me ehunu ne du agubre ye bebe ne ehunu de to so YouTube no eye Nhyira TV bra ne be hwɛ de ekoso ofia ha sa na eye Facebook no so Nhyira 104.5 and Spiritus TV so be live bomoden na akwasi ye nkomra na afede ye mfa ne akanto aso prophet wa ha omo so wa ha ewe be hu de enema befa abusia Nsem Nsem asonsoro duro ye wodwa so wonya bi na no no mu a ebo papa ma asonsoro ni nyina frimu akora wonya mfie mienu na ntime no manu achi abusia ni nyina nkyemfa obetimi anonum bi bibia be fine bibia be koso wano we nipadua mu ama nipadua no ade no ho kra na tie opebia to awokɔ pharmacy ne chemical shops ahodo mu a buso NS chemist ensa no dwuma no so na wadane nini ni apremre akyrebene omu nyina ebekɔ ama nipadua na de no ho kra pebito na niema nkoyie we Tabia Herbal product Tabia Herbal capsules wodwa so wa woyam atim ana se wusisi ne yakoko tete won bomodi anse onsa ebeka Tabia Herbal capsules na aboawo Tabia Herbal mixture eno susu odwa so obi a malaria hawo ana se honam yawo wonu mu ato ntimi ne die Tabia Herbal mixture ni nyina bebo ama bibia ai fan ewo nipadua ne mu 0245749206 0245749206 na onu wo makasa National Gospel Music Awards aboafo ai krai mu a yede sa adwumade na ede ebremu the National Gospel Music Awards and say we adwumtuni abomode anse wode wonwom no beko abefu kwantempo no so no akodi akoguo na hwese benya nomination a 0 number na obetimi afrem panyimfo nti bibia ase no 0242828058 anaso de nwom no beko www.ngmagh.com na panyimfo ebehwe ne asonson so ahubabia beko akosie Empo Travel and Advisory Consultancy wo mo seva control dia fabra beda wo mo na encontentem emfa ema Dubai Schengen visa wo mo aye krato wo mo kuma se patase Vodafone utenche wa an wo mo wo 0596017032 ayo mo number Yeji Health Natural Clinic wo mo si tumikana bra Yeji Natural Health Clinic wo mo say wo makwa akofo nupa dia ba wo a wonum wi cocaine tramadol nsano mape ni nyina pese uja ye be kokra enu achi se eye nemu yade enso e how STI ebe ko stroke fibroid and diabetes and hepatitis B ni nyina wotu ase wo hwe machi kwan Abreman West wo nation filling station ni de hwe anim wo number 0559320039 na wo ni mpanyimfo atwetwe enkomo Indostar face pack powder febi na fachu anim wo ye oba anase bema wanim pimples anase bia black spot bia babo wanim no pese to sakra wo ton ma onsanka Indostar face pack powder wo di fa esu ana de twu anim siba be se dudi kudunum eno achi ohuru anim na abu se yes wanim wadaho ama wanim ayese tuntun fefefe uko cosmetic shop bia buso anase ASF cosmetic shop eno ewo adum pampa so Las Palmas restaurant no chiwa ana wono mu ewo ukwa obetumi akwakoto mu na bibia ay fine 0200936642 eyo mu number Sunsack Sewage wasebra na into forever man who enfama man who tiapo eno eyiska ketua bi 1100 sika woje ketua bi
na fe wodi aye de opeso e bia omo tuma ho fefefe professional one e de amount e ni abef kwantepo e fa tuma ho omo aye amount enye no nko a 3D epoxy any biogas any de ka ho nyina no omo sa kire 3D mura wo mura wo kire bi 3D ceiling mura 3D wallpaper and afi 3D epoxy wo mo kire se forms no e bi wo ho no mo obetimi afrem payifo 0206910035 na woni wono atwetwe enkommo International Power Praise Chapel so for that a friend Prophet Kingsley Jemfi Powerman was it to Mikana Bride na a friend Bible no kwafo ne se ukoda so the Bible ehwe ho no nyina mu no ho bi ha no da no to ano enso e de afiri ho de amaw na what say what the oil bi abadwaso friend Odumja oil ana say Odumja cream Odumja soap miensen unya bi na de jujuma ba ifosuru atamfo suru ontimi mmel da biara da e beka wo magudem asomdwe beba fi upebi ato aba Nhyira FM security checkpoint abuso ana say wodi wani achim na wokọ Nkran New Plan Station gawuli aso ye tachiman government Ghana Commercial Bank dino na chiwa Thomas Otompaboa na so obenya bi UK ababa obi a friend lady mama bi obenya bi ho ana say obefre profit oya sorry etise ochina achi ukuade counseling ni fiada empaibo enu achi ni kwasiada no eno de eye osom eda for Prophet Kingsley Jemfi Powerman was 0500550222 0500550222 and I say 0556949087 0556949087 na kasa Charistic Ventures Fuada Roma woman na akwa Zahara mixture any Zahara G capsules diaba enam yade nyina na yade tu ase kra ama asomdwe aba na obema mu eka odwe no nyina se be abetu ama ho atɔ na wode Zahara man capsules so diaba eno ye mema enso edia unya bia eno so eba bebo papa ama bibia etumi akoyie kama ede amawo na Zahara man capsules die bema unya bia ema otaduane mu yedin na afo etumi abo mpem adwuma ama obana ma ba piafo ntokọ ekoso aware mu nyina ye hu adekro no ha bema ontumi ndwimu ebasa da bia uda no ada afi no bema yi obai wo hwe anim anu odi watan woni tiri wono aduane kra no osuguru mu anim ane ntromo akese ne nkwan hwe horo pro ana ye ode kopa bi nato uko pharmacy herbal shops bia na obenya Zahara mixture ne Zahara G capsules ato Zahara man capsules 0246348334 na woni wono mo etwetwe enkommo challenge jale ko bonmra ni se ebetu mematu be ma onu ma be ma mu yedin ema hwano no oh master ade uti studio set Nhyira FM ade wunya challenge jale ko ibia ebe boawo ama be ma wonum beto so wa me wonum beto so didi kama oba oso be didi kama ne ba ne mpam adwuma so dia ani obo adwuma extra he wale ma be ma di papa wo ba anim na afo abo abaso akrokro kama na anigi aba challenge jale ko ensa papa no be mo didi fefe ma se waso di o o pediatra na ko charismatic beverages asye ewo na hinso oben atonsu Ramzia one number no 0246955678 0246955678 eh your telephone number onu o monkasa we nana ya bi nyame ya adom ochina china Piero china beba so china na yako kone obeko ozi ebeko nana yebi yeba ochina si ekọ ya nkodi nana yebi se ne fiada yeba bi fia ho nana yebi aguna saman se oka no ho de okay sile onam dadi o senye hodi odi wani chim nana yebi won ochina ne lunch hotel no hotel ya to this Queen's Park Hotel nana ye bi na diaba aguna sama ye kopa wontoma wochina ya bodua ana se no me bi ne aka gusuo nana ye bi chese mo fa ni nyina mra ne nane ye de nsuo bosomdua se nyina bodua ye bi nsuo kobresuje obedane ni nyina okwa antoa ne de antoa bodua antoa bedane antoa no
nko ade no agya de aka nanso so ye bi dan ni nyina universal water sana mfre no odane bibia enti na ye bi wagona sama abafuka okumasi kewa na Dr. Mensa ana say ufri juso ne tutu mpatamu abafuka wo juso na okwa agona asamai na ye bi number 0557 ene WhatsApp 0557 667510 0557 667510 na ye bi atwetwe enkomo enu achi ne number ankasa opeso friend no a ewo Ghana 0243134535 0243134535 Shano so china ana ye pa Queen's Park Hotel pa ho entoma ewa agona asamai na ye bi hotel no china hwa na ye da china de kondem mama adwuma ma obi anka hwewai nda chamko okay what okuku se kwati Gifas Health Company Limited the Gifas mixture the abedwa so chese unya binom anam yade nyina Gifas mixture tutu gonorrhea syphilis candidiasis ne white no nyina no se de tie no ebeko low sperm count premature ejaculation be ma odisi ni akaja na da ho hometu mansanka Gifas mixture ni ntu nam yade nyina nko na Gifas P capsules de ye bone mra ne se pem na ko wanim unya bia be ma di Nsem papa wabaso bo a obegya award nko a ye de ma oburu nyan kane ye papa no na ye de akukọ isiri ahyehye no kon no na ye yidi edadade ele ozi anyo ntufo mienu kra ye twa obi ache adwuma enso ani kopa Gifas P capsules na no bibia be fine Colinac ewo eye Ashtown ebusu sewa heba ewo Asantebampo 0203 6898 88 0203 6898 88 na no makasa driver papa ni Nhyira FM ne de bremo ye ne National Road Safety Commission akabum ana afe eye DVLA Love FM etaye chi yese uyo driver dia woni na ho kan kwanhia fidie yesremo wankasa nso nkwa ho hia utia sekura ne da sei na obewu ma obi ahwe oba ene ye den titu wankasa oba na nyanya oba tan ene ni ne ba bedie mepa chaw muoni na fom na ho so nkwa ehu hia driver ni bia menim so onya aseda ne tieti free so na nyefe osuso ebitu anyamede muoni na ho wona waso yasene yotu asika Ura Bank wasefo asika ne bra wa flotu on shares no obetima to shares ndodo bi ape bia 50 pesos per share tododo ape bia na afidu ni ebu nkonta boss wo mus be ye de sika pi na eba otu asika Ura Bank osebra na ye mwo omo nkrabata hodo pi ewo my Ghana mutitu Asantemantem mu sana nyadua heba center wom de nyadua heba mixture ba wonu mu 20 minutes dia bo modia se obenya bie na etumi abowo wo pibia to awoko pharmacy heba shop bia no nyadua heba mixture ebuso kra eno so obenya bia to Ghana Commercial Bank wom HSA ye friend consumer credit scheme wo de aba wo de usika save wo ma so ya na se we obi a wakati for control and accountant general department ya enni how kra eno anto betumrika na wasi ufie wie ana wasi fie no o pe chance aboso o pe bia enu aguso o pe instrumenti wunya bi ni nyina no se wodi wani akiremu a wokwa Ghana Commercial Bank wono ebebo ama bibia aye fan ama sane ma nyina no ubenya mata mami wie betro why okay bibia be fine de amawo na ya gisane ma nyina de amawo na fie twetwe kakra atetu kakra enso de amawo ya sate so 25% umpode na ape Ghana Commercial Bank konkrabata hodo 180 branches nationwide ho nyina hye pawe nyina no hono eno premium moringa leaf powder wasikope moringa de obi anim dwuma ye we oba tan anaso oba o ma akora nufuo wonye mansanka moringa leaf powder ibi ebebo ma akora no nyenufusu anonom na afe no ho ayedin na ososo ho ayedin obema nom oba nom manipedua nya hoden ye diema pi e de manipedua no eno premium moringa leaf powder ewodwaso uko pharmacy bia na ebusu de ni heba mrom Fredmans na afe giga heba ebusu kra na eno premium moringa leaf powder de wose unipedua no hankasa ebedi hu adansie Anteke Bar Center wo na akwa Spanish garlic mixture edi aba wo a mepacho na tatatai ana wa yekese abroso ana se wo hono na sabro how diabetes mu nyina mo nkonkope eye Spanish garlic mixture na eni makagiremu mu ya oni nyina eba beko ukomrom eye deni heba ho nyina ebuso apedanka na afefredements nyina no obenya biato
na Gwai filling station na na mo na efre wo si tumi kabre na do ya na na be ye na ofie ha de eno am ne ne twen komo na no po frɛ no tikozi me fa nko na mtina na heko na ba bia me nam yidie be di no soke ene meko se fiada na kwade ba na obisi se de bia ntwen kusi twada nti ne na na mo kama na mo be yego emfa manyanka ne otu ye den nyame ato nsem manipa bi enjoy free obre ne mu kakra na wa hia na wudie ye mo nyanka ibie na mo nyame nhirawo tire nyame koso ehira no Gwai filling station he ya petrol papa oil papa ni nyina ho na manfo to no na akokoto a utoma no 100 cedis a ni amma coupon ne was scratches so de wasu bi aka akrada so wudi ya na mo de amount uka nie wachede nie ana o t-shirt nie de oho bia no ye de bema na mo Gwai filling station we ja maximum junction ane ye kan ni petrol air for sale na enu achi no Sinapi abafo esi wo makwa akofa bibia ye frɛ ne sɛ Sinapi muba bronya imu mpɛsɛ obenya ɔha obi ana misika asɛm nyɛ den udu sika si wɔ hɔ no mu a Sinapi muba no wutimi yi sika ofie bra wo ti free account wutimi diska tum wɔ account mu bronya sika de kyɛ wɔ nya asɛm keto aso bɛwi ni nyina wɔnum na nka ade bi ye muba money na ade tum na oyi saa masa ade minjae ni nyina no ubetumi akọ wonom asoye na wakyerɛw saa mobile no ho nsensensensem bia na bibia akɔso kama ede amawo sebeye na brunya ubetumi adidie ama bibia aye kama na usikasem so betumi akɔso wano Sinapi aba mobile money ho asem ana make ye friend Sinapi mobile bibia be fine ede amawo na eno aso be dial *718*44# eno no Oxford Institute of Business and Journalism was it to me Canabra na one emwa any so person usua adwuma bia fa radio adwuma ho another television and print media wo mo ba bekyerɛw any businesses ahodo nyina no a wo mo ebekyerɛw wo mo Institute of Commercial Management ICM UK and afi de ka Naptex ni nyina eka ho remedial enso so wo mo bi wo no asoye open forms ni bia wodo ani kyim wo kwada so Hwimasi Rolex building dan no mu and womo ewo wose bra na womo na bibia enkoso wose enipa du no ebeba no watemu school fees ya mbotua no so 40% ene de amamo discount and ampe de na ape Tony Nash services wose o car no te say kra fabra na yensiesie no emaka na ntiapo boso nwiem na ka na giso nya gagbaragbaragbarag se ni kadika no tumika na Tony Nash na o car no te say wonim ne hawo Toyota ana Honda Hyundai Kia Ford ana GMC na BMW Volvo ne Benz no ni nyina wo ye ho adwuma maka ne gina na so kama o ginya ase won workshop no ho na wo ginya ase ba bia high school wona no ho ana wo so wo wo ben Salibeg Hotel ho so kwa na chese waboa amaka ne su no adaye any oil and lubricant so oil papa e dia badwa so a wonya bia boa ka na maka ne sini na so yie boama engine su gira ne na so ye nyesu basabasa bia ho guruguru pututututu wisie engine nya ahoden ne timi do kɔ na do aba da bia na chese engine no ɛwɔ ahoden ope any oil and lubricant bia to na ko bia dams anase King Solomon Frank Jima enso Kumasi magazine ho nyina no wokɔ a obenya bi atɔ na bibia akɔso wano ede amawo adepafra ɛwɔ USA ene birthday ana me nuaba Evelino ne ba ma afrakoma owo Belgium ene obabako ne birthday nti wono nso ye man happy birthday Kovi eno ano no why ade na afi so na pi why na ye open condition na bi so de o ya linti na on person be use no say mo na mutiapo ye de ya yale yesro to so my why me tuku ama ye mo kire pa ya da ko sibo afase obodwuma ne enye asam keto kra na ye kwa homa no so na akodi nkomo kakra na ye de afrafra 03220-83581 na yakodi nkomo na Angel Dominion International Church Prophet Joseph Mensa kwa pano kwa fo no fia ha ohwehwe ni mu nyina ma ye kama obodwuma dikedi osimpo frimu wo fia baabo otuase se de ekoso ya obi afiri ho awo mu nsem ntentem kra opɛ baabo nya bi ntem kra ware nsem okwa ware ne apam okwa wunya bi boa
bomode ahu aduru na so ya ebekọ kama de amawo saa na honhom nsem nyina no so wo de da na ebetu aba wo de oil bia badwa so atodin se angel protection oil Psalm 91 Psalm 23 wo bo aka na pranso wusum de srade na how efie be mu no ntimi ngwa me kaka na me nyanko nhia enima bi hunu na obi aboa wuzu ya na ase tukura oba Nsem FM security checkpoint abenya bi e wa hafuma so committee chairman obenya bi won ho enkran obenya bi Germany and afi US so obenya bi London bia wo de apete na Accra obeso hu prophet Joseph Mensah Sama stadium junction ye adwuma ya wada na afi memene da kuma se eye etimetim Bola junction Tabum Bola junction e wona bi prophet Joseph Mensah Monday Tuesday ntina no wa na chon sa wa enani kire twema hu na bi mo konkran afi nkoko trado salvation school no ye adwuma no so kwese biara na hu nkoko na abodwuma fra prophet na ni nkomo na da usu bia ontumi mu number is 0554 477 959 0554 477 959 after 0504 604122 0504 604122 na the prophet in nkomo Amazing Training Foundation semen control. So then san djuma ba or chile nipa bebre ginger bread banana cake afi cake decoration or yen spring roll sarak or soya milk meat pie soft drinks I would want to say Fanta ni Coca-Cola ni ade no or yen nyina bi and the bronya juice no ana Coca-Cola no ana edi fie wonya omo de ni bi aboa so boyi wudi sha fridge ma bu na de ma na wo sene no ni nyina or yen adwuma 3D airpods or yen adwuma 5D airpods tas no so yen nyama bebre by digester but more than fa ho hye mo se dwuma de we na e ba so sese no date no 21st December okay 21st na o ma sa dwuma de ne ba so na then the second program no so e ba so then for number na na omo eni nkomo 0244 879 355 0244 879 355 na fi yendin kom. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Pacho di baby o kase free. Good evening. Pacho udi ni baby o kase free. Me kase free ko se. Me pacho yente we. Nhyira FM. Inyin for so antienka. Hello, good evening. Good evening. Pacho di baby o kase free. Okay, from Druso, kase fashion, not plan kwani no. Be man pacho yente we. Pacho, amene me bano. One day what you turn am aba Nhyira FM dey. Come say wabanya yarsa. Come na so. 2020, me bani nyina abana nam. Tafo so, o mo nyina ya wo. Onye me da say. Mo bo mo. Can't you da say pa. Hello, good evening. Condemn. Hello. Hello, good evening. Hello. Oh, hello. Condemn. But your dear baby, I'll cast free. We the Obama, we do the party a winning contact. City boy. City ain't away. You may patch my channel, Maggie. Mamma, I'm a decent Canada to make us say about we are more than a channel. Share, you are so or chair or young one, and nothing but who you say, what's an young one or town. No, correct. Share mammy, you may a baby ye, about a share mammy. Won't ye? Abusia, Nabusia for Eddie Ayano. Share, you are so. Nyankopon ebetie binimu kapa papa se wo hwe wo yonkuni pana wo kunu na se wo ma wo yonko ahahai awurade nyankopon city ya da se pa aye humu asem nti power specialist ba clinic se men kan chere no adua ya osebra no fa hamansa onyare yare beat say hepatitis B, typhoid, ulcer, stroke yare, infertility, afi diabetes, sexual weakness, blood pressure, afi work who power the cough miss about one ya nature say jirika jiriba medro no o de abedwa so osebra yare bia o de fabra eno adua ya aso power specialist ba clinic about to fe yase oni just go filling station din hwe ni mo kumase cancer atonsu kwa yaso number ni 0244 544 422 0244
544-422 nani enu aduaya eni nkomo Kennedy digital satellite osemen kancho Kennedy osemen kancho se bronya na so atete ne ma no so kra neti TV akese boyi fast screen TVs no 2 inches no also at so ade aba 549 Ghana cedis afi ubenye bi so 519 Ghana cedis and 40 inches no so at so ade aba 899 Ghana cedis and 43 inches no so ade aba 1099 Ghana cedis afi upe fufu pande machine enya na deep freezers, air conditioning, laptops just a name ni na home appliances ni na aba afi so ya adwuma ketua fa control anko ade was so de be free na no so tutua fa Kennedy Adum Family Plaza, first floor, store number 2122, Patas and so Adum House, police depot, Ben, and OBJB. Friend number is 0244 385-128 0244-385-128 nane Kennedy eni enkomo nyedua ba center semen ka so de nyedua ba me hade aba na eboa malaria wase malaria fever obo atuase kra so wolusu appetite so ama wonu da opa ma otimi tibiwi general body pain sound to twu chepe usisi wo kon wa chiri bremu wonye nyedua ba me hanu ma nya atuase ama phone number 9 0558 5658 90 0558565890 nyedua ba na bibia ntumi enye fine emfa ema. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Pacho din baby a kasa free Pacho me this is say me kasa free bo akwa ku am pacho yenti we me so de me kan say ma me ne ma no me to mo for so mo fa wo ma erade se pamu na ka ko butun so a obekun ma me ne ba na omukun no no ko butun so nti e kwan be dana nti omufo mo ma Yesu Kristo omufo mo ntu erade tu ye so ono ne bambo fo ampa ofutu ne ede eye pa afi paimuka e ba so 24 fe ye wo kine ya na obrafo ene ne namfofo nyina ebam ewo Mecklin Hotel e de nyame paimuka ene onim obrafo nyum to city advance ticket e mam 40 Ghana cedis so kina 70 unu obi na nam a wonko 50 bomode an fa woni echirim ewo ho na entimi mo VIP no e 100 Ghana cedis VIP 100 Ghana cedis na da e no so ye 70 enti bomode na channel so e ma misa na e kina na dwumadi ne ba 24 ya enti bomode e ho nsem bia no benchira FM ha obetumi atenti kina obrafo ene ne nkrofo nyina e bomode na ye hia wo na de wo mu ne se ye ka kira wo se obrafo dwumadi no se na tie okay. Hello, good evening. Hello, good evening. Udin baby a okasa free me diani Abdul Razak me kasa free abuna krofo Pacho Abdul enti we yo wonse wi na koye hunhun mu asem nti yesremu minim se bibia ba du mu nsem die minim se nyame nti mo be hwa ma bibia tutudi yenso yeda wasepa eye pamuka dwumadi na eba so okena obrafo de no mpanyimfo se yen kan kire se ebia na ba bedu na ebia sika nka se shobuto ma short any problem because ye ne GT Bank akabum GT Bank akabum a wo mo ba ho na wo mo de wo mo niam nyina aba enti osebia momo na wo sebia betima yiska wo phone so am so ni problem sa mo ba mo ni nya be adwuma ho afei wo betumi aye GT Bank visa eno so kuta bia betime yiska wo ho afa kuta Mastercard eno so betime yiska wo ho so enti ya ye bibia the amount ana GT Banks point 6 no ni nyina ya de biba ho enti se bia fa GT bia okuta card na person nya sika bia obotom sika sa hono a momo no ye bia amount afa so yiska wo GT Bank nso a okuta o card okuta bibia check bibia e besensa amount nya yiska ma wo ho ne bia wo short a angoka se bia misika me ba ya senti nti GT Bank ene no makabuma e say dwumadi ne bro say bibia nya problem afri say usika sa de ukuta card ATM crowd say papa na ye yama na okro no ene nti e kira dwumadi ne ba so life afi spiritus eye osofo a enim no a edin a ye nyina enim say ye de frɛ no eye bishop abisha edi yena me fama na obri ye boa
presiding bishop Nana Obri Yeboa, presiding bishop Nana Obri Yeboa on na Spiritus TV nedia na or semen can just say a few all night no 31st night and course den na enya sem ketwa kwa won kan memu a chese won ni bra bre no one in Christ Church ministry en kan na dwumadi course was OIC temple Sprinters road hona ekoso Accra opposite printers ehwa na dwumadi ne koso nwumre no wotwe pepepepe na dwumadi no ahyase ewo enkan ho enti bomodin a na hye no so se obi a 31st night opeso ko na akonya huhu fa ho de o se deliverance pay ene se ye kan ho asema kire huhu fa mo se besu keke ewo OIC temple was printers road Accra ti bomodin ne fa woni echire mu ho mai o se asofo a wono mbedi dwumani ni bishop Nana Yeboa a wono na ye presiding bishop no on the Jumedian Sin na so Apostle Solomon Saki Obi afi Pastor J Morera ono so beba afi Pastor Sina Eyisa ono so beba afi Reverend Prince Botwe ono so beba bi sa so fokugu da fo yin na no mo ka bom e de Jumedi de abrew e nyame aduma 31st ya e wo enkan o say number obetumi afre na obi side opeso obi sane 0244 063 206 0244 063 206 na bibia tumi ayekama Lutheran Adult Basic School semen kancho Lutheran Adult Basic School o say obeso suane makakra ne timi bo abrabo bia mass no obeso nya kakra wanyi ni pa wanko school o ye adult education ameka penyim for wanko school na mpese musua de kakra no o say reading and writing no obeye ho adwuma mo timi nya bibi kakra se de o de bede to mo se de condemn mo nya kakra bi eretiti ne ho afi mass no so obechro kakra mathematics no o de ya business kakra afi information technology no so ICT no so betro kakra na so timenya bibi kakra de abo afi English na nkasa so betumi afro English orals na nkasa ali so betumi de atete to ho de ni nyina betumi akiro school we school man for ni abre afi ye nyina esa akotwe de ni akobi enti bomoden kan ne kumase nkra bata ne wo kumase a free number we sesi a free number sesi akwada so estate ne wo 0249 553 988 0249 553 988 and I want kind so a number in 0501 336 209 0501 336 209 now for Lutheran adult basic education into me emboa okakrana into me konim the wow man so in come hello good evening but you di baby akase free yes ni me kata free so ade be ma bampacho intie we na ho say have dreams in it ba ya mo Nhyira Ewiase de enda ho ko na ya bibia ya bompa ya tamati yen so yeda sepa yen ko rocket cleaning semen kan cho say vein capsules no ye eno de abadwa so mmema dro no odwonso na dwonso ne nkoyi ofie wo sen aboa vein capsules ebe ye firi odwonso ne fita bi emisu fita bi de akire ma so ahemfie wonye ne ma nye krai rodo be ma kwa won hu ne meye otenka wo ho ne ade aboa eno ana oso wisu ode pokum so ba mema de no bodwuma obe ma gina na so bodwuma mama mo amu bibia mu o se ba bia to adru bia kwa benya rocket clinic enure bia vein capsules na fi pepum capsules no Kumasi Alaba Ababu station school fie no and Abin Accra Adenta Pantan oni KTV and a war Dankrum for number 0244 183230 0244 183230 na mwafe Imas hotel semen control Imas hotel semen control say afi pu party ni baso den Imas hotel woni baby offense old town 25th ya nyasem ketwa ye o chena na de chi ya o se dwumadi ne eba so sa ukura de din kan no Xmas pool party jam and eba so 26 nso family and friends pool party jam and so beba so 6 kan no 10 city cool kra 10 Ghana city kra 27 no say na tie o se SL77 Dankasa entertainment in collaboration with Imas hotel and the Ebros or the fancy Gadom pool party inside a mass hotel or French old town and or they or say 10 Ghana city pepe 10 o'clock anapa and a shas you could see a number wow bebre 20 Ghana cities in Penyum 4 afi abo fracket one so 5 Ghana cities for 4 for DJ Prince Live FM afi Fresh Boy
Papa J Kumasi FM omenu and e bedi chiame ama tesi tom enrich tomato mix me kan say tesi tom e dey aduane fa no ajolof fire won kwai ne nkra no ni o madwum mo musuan mo ntimi hu tesi tom enrich tomato mix and one dey aduane enkwa o ma no somra. Hello, good evening. Hello, Papa condemn. Yes, Obana oye oven papa the top K edu gas oven papa I was swame bola kesimu we de me a menini afi na me saka me de ogidi brown saka ne de asanka saka ne de ne ya yusu zampa K edu gas oven wo de mu fua enti akasa o de me ba don rich de be ba be kan ho K edu yenti we the rich or area Nhyira Ewiase. More day. We be a papa so drink on the abedra for my pa. We do say be a fine. Also, you might deal with the Unyaba or Hania, but they be a piano. I mean, I'm also, I'm a be a coffin. It is, I mean, I'm so very be a so coffin. Papa condemn. Bema yeda wasimo eni adwuma pa ke adunya mi sha pa afi mi ka o se agbebe ba center se men kan kire se what dey agbebe eduro ba kwa matu din se mona super mona cream o dey abedwa so na o se enye asem ke to akra so bo modi na wunya bia ebeboa ma otima ko ni abrabo wo se mona super edware na de cream no asa na yi o hawo ne se bin carbon every ni peduanum agbeve se men kan kire se ayere sabia no e wada kwaja ache kwamu junction ya ene ahemfie no ene dimfie ni mo kwamu efie ho pe udu station wa ene kwamu ahemfie ne dimfie ni mo se ya de bia da osu bia obetu ase e de ama hepatitis B, typhoid, afi stomach ulcer, afi skin rashes no na afi kokoyare prostate ha mema ne ade ni nyina agbeve eye hu dwa ya wade bia Dr. Bahani bi din komofre agbeve na no mu ni komo abi da osu bia untimi nyimfiri ho ma number ne 0550677681 0550677681 or say ubetumi ehu wo mo nso akra so tum last stop ubetumi ehu wo ho na aboa afi Franco Trading Enterprise men kan cho say the TV aba afi phones ahodo nyina Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, Akata, Estage odi nyina bia ba na bia ka bia Americas ne phone cases ne chargers ne Wi-Fi nyina obenya bi ho adum emia me bobosu nyina obenya bi wo ho Prudential Bank obenya bi wo ho saa na Ejaba House nso obenya bi one no na edinhwa animu saa na Mekom so wo bi wo ho afi opposite Kofo Clinic obenya bi wo ho Morocco ewo ke wo ho no eno nso ko MTN for office no nso obenya boga Franco wo ho obetimi afre boga sisi 0245 316969 0245 316961 na ne din komodi atwa to kwa ne 76 co liver oil ebiem of fragile omega 3 and afi vitamin AD ashema nti ebiem of fragile nti bomodin na use fire obi bia afi boost immune system no ma anwode ba ne peduanum develop brain no na afi ama mozo so na ya adwuma ye moja timi de frusane no onum penyina sa na o se ema scan so ye fe na afi otirimi so emani fuku ha bomodin na 76 co liver oil ntimi sese uni pedua na bibia ntimi enye kama yemfa ba ko na afi ma prophet mrem na hello good evening. Emos Mensa. Now, what to say? Papa, and some hat Yamanadum, the Mobia Sophie Chapa. Young Queen, my Papa, Papa, and some kind of cray. Yamina Ya Adina, Namin said, we other come and say, Yamin, I hear that Yamin come on with us. Yaminka also on the on the casa de Obakra. Ex Inspector Butchi, oh, police, Penina retire or Konongo, also the master was say, oh, school master, the Bia Motin life, already so. Amansia West District, Electoral Commission, workers are moving in Amichamo, a title D4 Bacope, Amansia West District, Electoral Commission workers, Nafi, Mr. Obed, already
Mr. Odifo Radisha OTT from Avisi Siano Mukani Mr. Obed and Sosa Radi Enyam Cassia Pa page number 2 for me honorable Radino Casso I prophet Bacho Yemrana Yem for to Ghana fin some will be an infant chatto. Your prophet is Aquapano Quafo Yamea Dumachina Letnaso etimatim te Boombola Junction na Echnan yet Etnas in the Chnas Yabetnase Nechnan Yetnasi on the 5th January. Asana yebesa transibi asana yebesa start yebeko break kakra nti on the 5th January mfanse be na otwemienu asana ya saba nti ubi a wo ha ubi a se yale da wo so ya aka no nyame ya adom achi na fa be hia yen obi wo ha wo asema ye ni problem odi achi ya enko ye ne de bible tumi hwehwe ehu se problem na oba ne wo no ebia ewo na wodiem problem say na ho ebi wo ha na awo no oba na oni problem na efiri kunu wo de ba nyame nti ya ebe kire oni na wahu ewie nso ebesa de wato edo so na ma edwumadie edanso no yale ebi ti say stroke di achia enko a nyame ya adom achina fa beda me diabetes anasa pressure yale ben pressure crowd is ampo de me na me nka me betena se me mmosa yale no so nanso me hwe ekuma amanford because yale a yakitwa manim pressure de ugisa wo amma ho yale a wudi achinya enko no mehia onyame bo achina say ya adwenum how then hepatitis B mojamu yale a broni efren HIV no wo de beda me a wankasa beka nyame na meka Prophet Joseph Mensah me telephone number is 055 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 60 41 22 0504 60 41 22 na condemn ye de ade bi aba aye Prophet Joseph Mensah me de ade bi aba on said de bia ye kasa Christopher ye de ntumi nkoye ni mu abrabom sisi amasesa sa de no waginyame uginyame di unginyame ndi me oba ho a metumi ama me the Bible ne ye wonsam otumi manipa abrabo koye manipa konani mu abrabom Kristo ni didwa na ne sike de bia nde bogibosi asa sisi ye twa sa anyomani nyame ya adom akina wo pese wo abrabo konani mu a wo de akina wo ba wo se prof me pese ma abrabo sesa ma me sumi nkomanim awa blabum yakwa yado ye the Bible mu nsem na eye na se condemn the Bible mu nsem aye protection oil ma chi abeyi me the aye favor oil ma manfo ankasa ka mu asem then tina me ka tell say me the Bible mu nsem betu mo di ya wodi akwaji hu achi ma ya man krofo bebre sisi nyame ya adom kro obi aba beto dan ma ya ma obi wokwa abrochire 1 year ni waba beto dan atoka asa mekwa bi anu ama no enyo no nko ma ya ma nipa bebre na me nye ma adwen san ka me de baba bat nipa ebre sisi asa abre ne yesi no ya ma nipa nkoso mbre sa biem obi enya 40 years ni 40 Ghana obi enya 50 years ni 50 Ghana 60 years ni 60 Ghana eno na yesi no ye ntena ho ma sa nyoma ne nkoso ye twa sa nyoma ni na mu enti Prophet Joseph Mensah nyame ya adom akumase ya na metena se ya juada na benada nyame ya adom akina metena enti wo kira wo trase a mame won kira benada munyina nkura munyina moko why na wo wie bibia ama mu kama why Echina metenasia aje on the 5th January Echina metenasia wahalas aje on the 5th January na watwemienu there toso 5th aye January aye besimi there toso 5th and ever 6th and ye betenase aye Monday and Tuesday Echina de wie adwuma ya breaki aje na watwemienu ansa na ya san ahia Prophet Joseph Mensah me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 60 41 22 0504 60 41 22 condemn ye the protection oil nwanwaso aba ebo adwuma afi we de say ye ma oil pa awoda ka say de ma enka oil abo adwuma Ghana ha de Angel protection oil Psalm 91 kira abayi na pama abayi oil no oil no de just say wanto
ɛno ne yɛse no yɛ ma bɛyie nkum ti protection oil no ebi wɔ Nhyira FM ha ne favor oil mo nkɔpɛ bi ntɔ na mo mfa mbɔ mo ho ban wokɔ UK friends Germany a Peter say mensa obi wo ho UK nso ye lady ɛna US nso ebi wo ho ebi wo baabi bebree okay Prophet Joseph Mensa nkɔkɔ de me Trado Salvation School ɛhɔ ne ye friends adwoada ne benada ɛhɔ ne ye kwasiada ɛna yɛhyia wo ho nkɔkɔ ye kwasiada bia ya ɛna Amasaman Stadium Junction ɛhɔ ne ye Jarvis ɛhɔ ne ye Yawada ɛna memenda na ɔmo amo kɔnɔngo no Paulina Esapon ɔyɛ ni bi wo ho okay Paulina Esapon ɔyɛ ni bi favor ne protection ɛna ɔmo wɔ nkɔkɔ ne mpatam so ma mieko bam dwakɛsie n'akyi hɔ ɔno so ɔyɛ ni bi wɔ hɔ ɔnabo atakranten ɔno so obi wɔ ɛkɔ no so hɔ nti ɔyɛ no deɛ wa opɛ bi atɔ no atia tɛsi akran so deɛ okɔkɔkɔ mlemle hɔ abi wɔ hɔ kokomlemle Adom FM anim hɔ a ɔmo wɔ bi wɔ hɔ nti wa opɛ ɔyɛ ni bi atɔ no bebia wobenya ɔyɛ ni bi atɔ Prophet makra mo kasa tenten topɔnkɔ wo haw bi na wamfa ma ɛda so saa ye besi afiwe mu na akɔbɔ ho mpae sɛ Nyankopɔ bepagya mo abrabɔ bibia koye up to now deɛ wɔte ana wɔte ɛno na yɛsesa saa deɛ na mo wotumi di yie wɔ abrabɔ okay the Prophet Joseph Mensa me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 60 41 22 0504 60 41 22 kasa tenten to Prophet Joseph Mensa akwapa no kwafo enya sekweto over mame sawa I stand Q 76 one ne ba sister Quia and Q mu US omeye Shabodo no be do mama so tie pa ma obaje mi sha so me mama nya konso ahodwo ron about wa fie ka da ka si ne si kwa no ho no a ye mama nya kon fie no ho na mama wo ton paint wo adum o penny a ho mama obaje so anwure mi chia pa nya me nkoso no sha no fa mu nyina ko da nya me ya adum akira wi asem sem e beto aso ni fu ba so tie pa pa ya so tie Misano yeda se pa na Kofi Agye Misano yimnu abema akata rich and e from pitch number 2 akata painter pa Teresa painter one ne yire ye wo yiri din na mbeze mi re ya vie urade hu me obo akata obi ani akata wo yire wo de wo fa nche meka watna Lydia ya mama Lydia ene mo friend nyina nyamisra wo ma no nyina rich urade adwa no sesi krum ho amaye na bibia tuma ye kama Fireword Ministry na meko sorry page number 2 na mesom Rastaman filling station hwa na ewo hwa na yesom enti obetumi aba na oneme aba besom me ka mo se nyame ya adoma Sunday adwuma ebeba so adwuma ebeba so management ebeba so ho na bibia tumi aye kama edi amaye me sorry na Ogidi Brown gidi abeto aso edi amaye sisia na bibia tumi aye fine beba na bibia tumi aye fine abusuafo ha ne edisie na bibia ye kama na enkaebo bi abai de ma hotel ye ba be market to bi ayira na wabepie adwuma mu ha msese wono de ehu no timi fanse na bus ne maame no na ayira na ne din ha ebisa na otimi kan ye kwadwo edian wotimi kan wotimi nkasa pi kwadwo ne de wotimi kan o se ne papa e de JC o papa edi otimbo ya JC ena maame nso di otimbo ya Toma o maame nso se di onima ye Toma no na otimi kan ye na wabepie mu ha sei na ye pese
yɛhwɛ sɛ bi a ɔmo etie yɛn ana abusua bi tie no wonim abɔfra yi ɛho biribi ana na abusua ho biribi ɔmo na amanneɛ ɛma yɛ sa akora na bepie mu ntie ne bɛkɔ tech police station ɔdawroma ɔkyena ɛkɔ no ano wobɔ mo de ano papa na onim a ɔtimi abɔ mo de na wɔtimi ahyia hɔ na wabɛhwɛ akora ne din ɛde kɔdwo ɔsɔ papa ɛde JC ɛno maame so de tɔɔma ɛdin a wɔtimi bɔ ya no wɔtimi nkasa bebree tie srɛ wo a wɔde hyɛ bi ayira abɔfra ayira a ɔhwɛ na wo hu no wobɛnhyira FM ha ana sɛ ukɔ tech police station wɔkyena onsa ɛbɛka abɔfra no yɛda mu nyinaa se amanfoɔ se ada na ɛfrɛ condemn abrante fɛfɛfɛ ne munyamfoɔ se condemn sɛ nyame ne ɛfrɛ me condemn yɛ nwom a mebɔɔ yɛ a ɛhete kɔ wiase nyinaa ɛnwom no sɛ atamfo bɛyɛ condemn nti no na atamfo bɛyɛ condemn kɔbi wɔ a ɔnka atamfoɔ se condemn na wo nso agye so ɛno no nti condemn no nyinaa no sɛ ne teɛ Onyame ahyira mawie Onyame ahyira sorry me number no I will betumi dia frɛ me no 0242 836029 me number pa I will betumi dia frɛ bi apa so ba be sama sorry ana bibi upenwuma na bibi sa